Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda otumfo ya wase. Wo bambo ni ahwesopa wo de adom yema na to yaso ndwum na senka ni din. Amen. Adofo no mo fanche nse e di video na yadwuma no. Ai. De obo ade ya obeka bia na enokore. Yeda na so pempen so de abedu ene. Topic yede ba no. Pipa chorwe nwaso ne tie nsempa ni yi. San di ka kan no. Fa book no pen. The quotation to for man watch now so wabo chiragum. Yes. Adofo no topic ay ba no yato di nse hwe na Agyimisem Anku. Hwe na Agyimisem Anku. Obi bisem sa apostle ko Agyima de ani Agyimisem. Opa Agyimisem ahu. Ya ka Agyimisem nti na topic ni me hwe na Agyimisem bi Anku. Agyimisem bi Anku. Yeah. Agyimisem bi edi nipa bi be ko sayem. Yes. Agyimisem bi edi be ko hawum. Orofo ne mu ade ba ko Onyankopɔn pɛ ne sɛ ɔso mpo bɔnefo bia ni wuo. O kan the book of Isaiah chapter 33 verses number 11. Ya when the Bible kai. Ezekiel chapter 33 verses number 11. Verse number 11. Ɔse menga sɛ. Kachira won sɛ. Ɔse kachira won sɛ. Sɛ metiase. So obo ade ya waso wɔte ase. Awurade Nyankopɔn sɛm nie. Ampara. Ɔse ampara. Ɔbɔnefo ni wuo nya ne fɛ. Na mmom no. So ɔbɔnefo be sakira na adwene. Na wanya nkwa. Ɔrofo. Etu obi bia na wɔtie bi esane. Mo sane fi makoma ne so. Fi wakwan bɔne so. Adeti na mu. Adeti ni pe wuwu. Topic ni se hwe. Ene wanwu wo Agyimisem bi. No be apostle na some ye wo kan de me nti ase odofo ye behwe de ekum nipa. Onipa bewu obi abewu. But when wanwu wo Agyimisem mu. Yes. Ene me bi onipa bi ye ayi Nyankopɔn ni so Agyimisem. Enti ne Bible ni be pepe ni me ni bim na wo bi mu a two firi mu anso wo afa sanse wo Agyimisem mu odofo ebeye ya kese pa na ebeye kese wo ji won wanje enti emma Agyimisem bi a utim Agyimisem bi a wom sabra yi enjeje won ko wom o kan the book of Proverbs chapter 6 verse number 9 ya kan 9 6 ni ngo Proverbs 9 6 verse number 6 Bible nkasa munya entetekwa. What did the Bible say? Bible said, "Yai." Munyai entetekwa. Bible say, "Yai den." Entetekwa. Yai entetekwa. Na munyankwa. Ni den. Munyankwa. Ni enyankwa. Eti atetekwa sam na mu na Agyimisem ne wo. Yes. Atetekwa sam no. Ene mu na Agyimisem ne wo. Yes. Agyimisem ne wo atetekwa sam no. Ti munyai entetekwa. Etu na go se me no ye nya atetekwa sam. Na munyankwa. Ni enyankwa. Monante ehunumu. Yenanti hunumu kwa mu. Yes. Sister, ehina anami. Wonam dan Agyimisem mu. Titikwa asem mu na wonam no. Wani ma ho so. Wani ma ho so. Edie nie fa titikwa asem. Titikwa asem ye Onyankopɔn de wabɔ dini sa ye bɔne. Yes. Ɔfa na titikwa asem kyɛ sɛ wani mie yi. Hunu so obetwu wo afiri bɔnim. Still that so ya titikwa. Eti bɔne aye mratoɔ. Eti wo kan the book of 1 John chapter 3 verse 4. Hwɛ Bible no. Chapter 3 verse 4. Obia oye bɔne no. Bible so obi oye bɔne no. Oye de tomra. Oye bɔne a oye de tomra. Na bɔne ne mratoɔ. Na bɔne ne mratoɔ. Bɔne eno ne mratoɔ. Yes. Wɔso obi oye bɔne no, oye de tomra. Na bɔne ne mratoɔ. Ete wo tomra no, na wo di Agyimisem. Okay. Ete wo be koso ato Nyankopɔn mra kosi daban. Wo hye wi, watomra. Yes. Wo ye dwamanfo watomra. Ahyawo watomra. Ori do cigarette 5 king sat pomo watomra. Wo di Agyimisem. Hwe no anwu wom. Yes. Wo ya kromfo am robber me pacha Agyimisem na wo guso a wo yo no hwe no anwu wom wo mu a wo wu adwadwantwuafuo wuo you don't know I'm telling you today woni mra ho so sabre minister bi di Agyimisem sabre wonyene bi di Agyimisem sabre osofo bi di Agyimisem prophet bi di Agyimisem enti hwe na ye church member hwe no Agyimisem anya dai Anku ko Bible can say me say Bible can say me asem no kan mu do now tia yo Psalm 85 verse number 8 tie Bible Psalm 85 Psalm 85 verse 8 verse number 8 tie di Onyankopɔn hallelujah amen Bible say dia me tie di Onyankopɔn be ye na David so no be tie di o twedi ampoya wa hye na obekɔse na ampa hwe Bible num wɔsi ampa ɔka asomdwesɛm Onyankopɔn na ka asomdwesɛm ɛkyerɛ ne man na hotifoɔ ɛna hotifoɔ ɛma wɔn nsane nkɔnkwasiadeɛ na ɛma nipa otie Nyankopɔn sa wɔn nsane nkɔdeɛ ba adeɛ kwasiadeɛ me na me hwɛ Bible no me ye printing press ati deɛ be na wo yɛ ne sabre yi wo yɛ nkwasiadeɛ bi wa ho tumu nim sa nkwasiadeɛ etu be die Agyimisem wo akosi daban hwɛ no Agyimisem ye ni wa wuo
Bible say obi a wotie Nyankopon ahyade no. Yes. 85 ka biom. Was in that year the Onyankopon aka. Ya na David so betie Nyankopon twedi ampoya waka. Ampa. Ɔka asomdwesɛm. No Nyankopon twedi ampoya wene ɔyɛ de an. Ɔka asomdwesɛm. Waka asomdwesɛm. Ɛkyerɛ ne man. Ade kyerɛ ne man na betini follow ne footstep etie n'anum asɛm no. Yes. Ade akɔnkwagyeem. Na ɛma wɔn nsane nkɔnkɔ. Na obi a wotie Nyankopon asɛm no ɔde kɔnkwagyeem ɛma ne nsane nkwanyefa. Nkwasiadeɛ. Ɔnsane nkɔnkwasiadeem. Wote Christom ene so 40 aso do wayere catechism wayere kwa master to wayere aso ni panyi to wayere konto fin kwakra wo mo na yo mo mele wa ana so ni mani gum but Christian brother Christian sister ma one from them was say enwa ana meme gum ya dai adwama yum say pacha Agyimisem nko no mti na so dem hwe no Agyimisem bia anye dai enku ekofo wo brawa wa somebody post on body for be ni wo wa ye bi eye wa ye bi me say den eye twaso na mfo anko wuom kan wan hyi wi ahu kan wan mokro no hwe nkokro bi ya che o Facebook ya kwache o go Facebook ngu ase akon papa panyi bo hwe na wo hwe ne body on to anya bete papa you timi so ahinie fata no ada so be party bi chairman and so fata no assemblyman fata no MP fata no contractor bi e dey fata no doctor ye bi e dey and so oluma wa bokro no fini nanti bre mu ade anyini ohu akokra odini sa ko wu na Agyimisem nkokra mienu omo ya kromfo omo ko we friends say baby e to mobile phone sa omo ko na ba ko abeja woni say no to no draw attention na ba ko no kese na owo mu no owiawia and na me say ni chances sunti but akese na wo hu no load phone so shem nya bete obi papa no abraba wa bofinim na ntibre mu wo so odi ko wuom hwe ni Agyimisem bia mfa wa anya dai anko wuom hwe na nku hene nku aku se kim waso be ye shiro mesi waso be ye enani wadom na ne no nkwaje da hwe ni Agyimisem bi wo kan Psalm 107 verses number 17 Bible Psalm 107 verse 17 agagantwie Bible say dia ba dia agagantwie wo se agagantwie wo mra to waso obi oye agagantwie no wo mra to akwan no ne mra to akwan no eni o mamumu yo nti enu ani na mamumu ya odi akire wo mehuna maneda enu mo memuna maneda enti mpacha hwe ni Agyimisem mi anya dan enkuwo tom me ya mahyehyeme ma wo de Bible ne kanti sister what's with the Agyimisem afọ ku achi saa ye nche we do so experience na de bia ka che oyonko na wafu eso onya gadi Nyankopon anchi wafu mo beche gadi me na mka che se Nyankopon wanchi wafu mu a obeche gadi mu ho pe o aware edi tu ho and afu wafu de eso onya gadi yes o woku na eso onya gadi wo woku na eso onya boy wo adwen no wo wadwen na kire wo saa okay ena me ka che Nyankopon wanchi wafu no mu a obeche wonfa gadi ni nim wanche o bechi wafuo no na no wadom mre nti bacho be di Agyimisem we akosi da ben twen Agyimisem bi amfo ankodan owo Agyimisem bi edi pe bi ko owo yes wa wensa sa wo de kosi hifa bese kun udi Agyimisem o udi Agyimisem woni mra ho so na no wadom mre na no nkwaje da woni mra ho so o twen wo ani Agyimisem amfa o ka the book of can your friend say Proverbs chapter 12 verses number 23 Proverbs chapter 12 23 verse number 23 what's onipenitifo oso obi oye dan onipenitifo preach na me preach dia oso onipo oye nipenitifo no okura nimde onipenitifo no kura dan nimde onipenitifo no kura nimde na nkwasiafo akoma me na mchiro Bible no onipenitifo no kura nimde say obehwe nimde chiri kwan dia bo ne bra na odia ko wuom na dia ba hifo nkwasiafo akoma epaye Agyimisem me na mchiro Bible no eti akoma no de wo mu no nyeme bi na niye bi na wo abrabo bi na wo mu apaye Agyimisem ama apaye Agyimisem ama obi de paima no nam krom ni onam property ne pa no ga yoyo achim palago wenchi papito guy bokiti aba day like we Osokoto Toyota German blow ankwana chinaro akokra waje mrani we sa de anyini infantini oluma onam so ne pa na anyo abaya unaya mira abaya anyon bravo kelenkebe obusmo wi konkom na mira kelenkebe de obusmo owi konkom na na kwachale ko hina marnamu erwona menenamu bravo aba uya mo wo olumai odi be wuo odine sa no wide abefa no fano eyi ba no ache crowd wa mobra
a year ba no ache crowd As the crowd we yas you. a year ba no ache crowd then sa what you fancy self man ninka se fancy yo na sa de we ni obura na wo yo wani to da wonya sa Debbie. obiso na de de na sa wo beti dondo asa wo si dondo o ma de fancy sanka Amen. obi akuma mu Amen. ha Shana who asawa don't know. when Agyimisem bi agye Anku o Woni panitifo. was woni panitifo Okra ni me de. wakra nim de Enkwasiafo akoma. enkwasiafo akoma de Epa Agyimisem. Agyimisem nko a yankobro yankopemma yankochele saa nko a entipacho ubedi Agyimisem akosi da ben ade ne first camera emfa bibia mera Dabi. and then what do me? Amen. It took the book of Ecclesiastes. I can't say Okay. Ecclesiastes chapter 7. Proverbs 11. Proverbs 11, 7 to 9. Proverbs chapter 7. I 11. Verse number 7. What's the name saying? Onipa boni wua. Bible says onipa boni. Hallelujah. Amen. Quotation be kind of around one many people. Onipa boni bi onipa boni fu bi wua. Nani da so yira. Nani da so na eden. Na yira. Oni da so. Oni da so. Woni da so ba yira. Na onipa boni obi wu ne boni mu a nani da so yira. Na say yira de na say hwe Emumuyofo akwan yira. Emumuyofo akwan ba yira. Yes. Ewo Agyimisem. Wo be yo tene ne afia ho O the point say to de bia wodi Agyimisem na dum pempenso bia owo bia se otini ni bi no Wo be yi na afia. oyi otini ni free so how ni mu a na odi boni no fo odi bia wodi boni Agyimisem Ama si na nem. no ko bi presi te to de bi obi timi tra car bi front wotima no anya call na call no nya ya pe brejo car na to ana Debi entu you. oh any patcho bobo dey sibre physics here na sister Maggie omo ba wachi Patrio. oh you dey sis no dey Kitin so. what you dey catch bookman no no aka bookman patcho mesro menya we bi ka dey munyi we na Usa. why me so Okay, no problem. Obi crab basa opet. okay ne mo fama no asi fi front wa no obi abesha front wa Wo be yo tene ne afia ho ye you tini ni fi front wa no na odi bon ye ne abesi na ye nem. go di boy ni akọ press no front wa Ayeka. okowu aman Ayeka. okowu aman kofo bi fam kofo bi woda odogo wutie mi bi tufu na mi to sabre papa so pa mo se nyeso apostle kwa nyama no de ni yemu a woni mra so wuo ti se kontonkuro do da mansa ko o wa ye se jeme kutu sra be yawo wan sra be yawo e do wodi na pa kan be so fie no twum tan fie ja bedum na ni wado mra na no kwa je de woni mra wo so na ni pa wie nya fe ni pa wie nya fe wo will praise you o de wo ko she o ti ni bia nan wa ko fa ni wo na kwa kwawu tie quotation ni ye biom na jiri kwa kire Proverbs chapter 11. Untimi muru kosi awie ya wa buru kaka ye. Yes. Wa buru kaka mi say den. Wa buram ye from Mr. Mensa Agbaman. Mr. Mensa Agbaman. Yes, insan ye fa na Agba no. Do bi hwe na area wan man say wo hwe wan. So me hwe Mr. Mensa. Mr. Mensa mu de wan say, "Oh, the Agbaman." Any ibe hu ni ntem for Mensa for doso. Yeah, go Mensa for doso. Yeah. Your pastor Mensa. E wo ho. And your way assembly man Mensa. ho. So you say, the assembly man Mensa. And your Mr. Mensa Agbaman. Yo bro. No you agban to kwa ko German tem o Mr. Mensa ben ya o se Mr. Mensa de Agbaman Edini nye hwe na wamfa wu udidi we bewu akoyi wa na kunta ben na okobu a che de creator no obadi emfa ne sanka Amen. omi adwene Amen. omo ani so mra omo ani so tew Amen. Bible ka sam ya chana sam na o kana mu do Yes. tie Bible na sam di o so de o tri ni no yini Odi baboni wu a. o so di baboni bi wo wu a ni da so timi ya dan Yira. ni da so timi yira Na amumuyofo kwan hwe yira. amuyofo dan Omo kwan hwe. amuyofo kwan hwe Yira. Na wo be yi oteni no ni. you ponse otini no ko ha no yi otini ni firi Efra ho yehia mu. no yi ni firi ahoyehie No do ade moyeni. no do boye ni Abesi na nem. abesi otini na na mu akofo ni wuo na wu nkwase wuo ko papa biri kwa chire Yes. hey Paul say my akwala No kre. manyini Yes. no wi onyini o gudian Mo Francis mo Sam. Francis Sam o ye nyina ya Jimmy pen eni bi wa ye ya anya de pa Agyimisem Yes. nti ye nyina ya free sa niema ya ye niema bi ya ye niema bi a enye eti wo free mu a wonye sabi mpred ya san wonyimi so wo tibia bu anya wo free mu a wonyimi ne no wadom ne no nkwaje da Amen. mo ni mra ho so Amen.
1 Corinthians 13:11. What's me yabofra? Paul say me yabofra. Me kasa sabofra. O kasa ti sabofra. Me jini sabofra. Onyini oso ano jini sabofra. Me susu sabofra. Eno susu sabofra. Na me beye penny no bro beye penny ni de. Kumo frase sabo no. Kumo frase sabo no. Because of person dem frase sabo ni begu. Yeah. Or of wo ye mu de wo hin sisi. Sanka quotation me won tie ni ye. Proverbs no. No. Corinthians 13 verse 11. Verse 11. Me yabofra no. Paul say o yabofra. Me kasa sabofra. Kasa ti sabofra. Me jini sabofra. Jini sabofra. Me susu sabofra. Susu sabofra. Na ma beye penny na bro beye penny ni. Me kumo frase sabo no. Kumo frase sabo to bie nu a won mo frase ni ma pen. But to bie nyine still oda so ye mo frase ni ma. Da be na be gu mo frase sabo no. Okay, the book of Ecclesiastes chapter 7 verse number 25 at the Bible. 7 verse 25. Come Bible. Paul Solomon said what trans it tama onyankopon hira no no was started obedin kwase as obedie Agyimisem sika wanyanti papa you know the first person where you no when one for sika na ni Agyimisem o ma me ho yie woni mra ho so na sika na 2 cent by etu se anoma etu uni mo ya sika 1 tabai etimi tu uti ye na ebesi nsam a wanya bi saa na ebetini atu afuru nsam a den akọ entu afuru nsam a ubegya wakọ enne no wade be ne no nkwaje de woni mra ho so Bible se me nka se me nche so no say ebra wo be yie no odna kuma chini se mehunu se boni e friend say onu attest boni ahwe boni mu niam na papa ma hwehwe nyansa pepe boni oye na gise o examine boni mehunu nyansa se de be obehunu nyansa no o hunu nyansa bi o nko boni ni mu biom ene adwene mpa etu ofa adwene mpa bi to no ho so eti mehunu boni fo samsa etu klase e pepe papa ni boni ntam mehunu boni fo samsa hunu boni fo samsa ayen kwase aye obobra na kodu ba bi hunu se enkwase papa etu anka se study huni se ma pe bebrebe yi enkwase aye ana wo huni ensade bebebe wu se enkwase aye woni ma so Solomon na etu fo gaje se obobra bi huni se abrabo no obokon bebrebe dodo na enkwase aye enkwase aye ne for start se o so enkwase asem mehunu se aye dambo mo se enkwase asem na wie ye na di wie oni padan dambo so scared na wie na di wie ni padambo na mahunu de yanyunu si owu e ba sa nante boni na Agyimisem no okonhunu de yanyunu che wowuo oba na kuma mo fidi e ofa ma 5 okonya ma makuma mo fidi o ma o de omukum konno so committee bi ene de asawo na ko ohunu ma so omutimi di aduro timi kire ba ma ene de ne nsanya homa amno mo ma so omutimi di ahoma kire ba ma gu ni nsa gu na chi de osonya kopani na Bible say Solomon so obo bra no ohunu se obi a wo suro nyankopon no obefri we mu afi obefri sama we mu adan afi odi Agyimisem na to ma fumu a hallelujah hunu da kana ngu dabi wodi ne saa oba bi bekun yes babesie bi hwe me saa bere di be ma sam saa e bekun papa obo you too much bi waboso obo ire dodo na dan inside drum did da ben na be Agyimisem mami wosu di wo kwatam too much wa no ya dodo wo be Agyimisem we da ben ye ja oboro papa yo na buru na abo yire na tete kwasam oh yes eye nkrase sam papa wanya wo nsa be pa no agi wani so ana asofo so mutie minu a obi ti awade ase ye kunu a mo se ye de mpaabo na atache no so mo hwe mo ye munya study wo Bible no ho Bible ka sabu akri the book of James chapter 2 verse 10 tie Bible what is on trust ya obama bi on fane yire chida o de buru ne be kunu yire it would chances so ban mo trust mo hwe Bible ni ye na mo hunu yes what no bi ku obi ase ma mpaye osofo oyiri ku ya atra bo mpaye what sofo maame osofo yire so ku di wawu asofo bebre won ma mesi nyankopɔ Bible na akyekyere nkrofo na ka onyankopɔ tra soro na ka yatini bi wo wiem se sa bre ya ware sem ye nko ye opamtumi obi abetinya balance a hona be osofo asofie sofo hwi windu agane yire hona be osofo maame o gane kunu what bebre Bible na akyekyere wo mo a omo ti aware fi nya aware tantan ho ate bebre aware bebre Bible na omo di akyekyere omo ho ma amuti awari fi nya awari tantan ye kunu kwase me di mpaabo di ne sanu wu nkwase ewu kwa ukunu wan twempra wa chida
Sa wo si Agyemang na tete awade ntam. Na Agyimisem na nya wona nam. Me dia ne boro. Wode waso dane side drum. Anopa bo, awia bo, anwumna bo. Obekun one day. Me nam ka kira o tutu wo se. O dwiru si and na be me bi ti bi ka kira ne yiri se. Wo ja me kra ma di wawu. Be ma wa bo ne yira ma ne cat no. I see so wo ja me kra ma ma cat. Be ma kan kwase asabu a kira wa. Agyimisem no wodi no. Oba de fa ne san kan. O mi akoma no ti bi ka kira yiri se. We de wa me di wawu me di udam. Me di udam. Ntu ja me kra me di udam. Obi ti bi ka kira ne yiri sa. Sabe baby adu ja me kra me di udam. Yes, I won't know. Buy a bass over so be back. To where you travel. Two bed Agyimisem will consider bang. Can one way Agyimisem, mammy, who bet you were Agyimisem womb? Yes, I asked that time I want to phone me and I'll copy James chapter 2, verse 10. And I'm sure I know. I don't want a moon need 10 commandment, one family album line, but that is the reason why Mama Church members are confused. Wow, Mumfa 10 commandment in judgment. That's the reason why Mama Church members are confused. It's confusing to yes, I would you tell Babono? And Manado Hesity. Babu Necano. Babu so be obedient man, some doing us. No, but Tumba, Babu, no, but Tumba. What did you know for? I've said, you can't say. Oh, yeah, no more reference. No, Jim said, you can't say. And Sawadian was 30, you can't say, Sawadiano. I can't say, and one can't say. And you once Howard. It is a bad man and you were one Sawadiano. No, dear, what do you want? Why am I to force off from one? Yes. What trauma? My trauma, me yamin church mu ye. Da ma ya wade teach somebody ase. Me si me anko amonwinu wo ye na mo mra na mo mayima no. Mo fa conference. We dey here ko yama conference. Kan quotation mo tie biom. E mra no hwe se tie. Wo se mra nsam no hwe se tie. Obi obedi mra ni nyina so. No mayi ba kwa firi mu no. Wodi ni nyina ho fo. Efisade ye obi no o kire mu se efisade yan. De ye kan se. E mra ni ye tro kan se. Ensa wade no. E kan so se. The same commandment na ba ko so na sa kan se. Eniawu. Once how it is a who your church member. Now what you are so now one sour dear. Now why am I not to for to be one what is on sour dear? Nigga, would you know bad day? What did you know about walking? Yes. Mr. Monino, who found conference? No, Mayano. Auntie, now my church member said tower phone because your work. What did you much say? You have to for I didn't know about 3 minutes. Baby, on the back of what? What's to family and shut off from? You feel Shababu? Yes, I did what back cancer. What to mean so? Apostle Casa, no moment to what dear Agyimisem. Yes, and also for be put to so preachers or preachers to Mutrumunya. As soon as you never think I said about your identity day. Yay! Hallelujah! Amen. What's up for when you are at home? So for you to go. We are gay. But I'm catching up. We are indirect gay. Evangelist gay. Miss was so for Miss will be taken. I saw Benjamin Yirin Raman. Yirin Raman. What did you to another gay? Because we know them. Wow, never watch. I was a baby. I wish you wrote the one and I'm. We a Timaka. One from Rumukwasa. Obadi and Vanessa and Kam. It be bizarre. When were Agyimisem day? Anku. Yes. When were Agyimisem Anku? Yeah. When you now yen were Agyimisem Kumudia. Was so bad, rough. Obadi and Ma warning. Can quotation be a poor see what boom of Francis Salmon. And you may come with you. Your first 13. Verse 11. Verse 11. Me yab of France. Also a yab of France. Mikasa of France. Mikasa of France. Mikasa of France. Mikasa of France. Susa of France. Susa of France. Me be penny. No be penny dear. Boom of Francis. Boom of Francis Salmon. Baby, you do not see a boom of Francis Salmon. Wow. My Francis Salmon, you may be a woman more any. Yeah. I did go out to be emphatic. Baby, when you do grand and so. You know what do to can Psalm 69 verse number 5 the Bible Kasachelo Bible Kasa 69 verse 5 verse 5 ye to obade asem oso men kasa onyankopon oso onyankopon David na kasa no David anu asem no oso obo ade yawe onim onkwasi asem me na mcho Bible no sister hwe no wan bra hwe no wan na onkwasi asem a ade e fa ne nkwasi asem abalabo mu no wo de wo fu say yaniti wani unyansa yo no but onyankopon so enia bi wo ya enkwasi asem na Agyimisem no ani so onim and was it onim o papa and was any mu de ba de onkwasi asem wonfon so hinta no was it onim onkwasi asem ana wonfon so nya dan ehinta no hwe ne wa nwu wo mo dabi ha
Won phone so hinta no phone so nya de hinta creator ne da yes what tell na ena me pese be che won phone so ne won kwasi asem no ena Agyimisem no hwe no anche wom dabi what de me kana se hwe no anche wom dabi wachi wom a uyi wanu bi anyade enye ye me futi se me de be onani we minister hwe ne wan ya anche dabi nyankopɔ amechew amfo wu amechew awo Agyimisem so we ye osofo ne utiemi a ayeye nkuto na motonto ne atonto na ayeye monhwe na mani Agyimisem ya ameche ba ko wo so be wo nkutom so beton sa nyam we ya mu obebu udi be yi wanu sai papa opoboni bobo po na kosi da ben maami opoboni bobo po na kosi da ben hifa na mo babra na ko mo de bra ne abrabo na hia na mo de kosi ayeye bia o de apem na ye mi so se di ubekọ because de wo ye nyina de ehwe wa chiri kwa yo wo na na me bobi tu fu sai ene ne wadom na ne no nkwaje da tie be futi sami hwe na mi huni anka banyansa fo nka bi da na so anka mi ansere wadaka mu a obeka mi asu the quotation ni cast match of time dem nko Psalms no Psalm 69 verse 5 verse number 5 Oso onyankopon onim onkwasi asam onfon so hinta na onfon so nyadan hinta da Proverbs chapter 14 okay Proverbs 14:24 verse number 24 what's been say enyansafo abotire Bible so enyansafo abotire eni omahode na enkwasiafo Agyimisem ya na me kraba ba na me raho enkwasiafo Agyimisem Agyimisem aranko wo ye ne hwe nye yi ode sa no de awu misuma misu bebre min kaso wo fa me ko misraw hwe no Agyimisem bi nyema bi wo na enye yakopɔ fa na Agyimisem wo be ga ko si da me bra memphis right is somebody Agyimisem you want to din say right no Agyimisem poto time bra jai what sister lesbian Mr. Udi Agyimisem yes Udi Agyimisem MP lesbian MP gay Udi Agyimisem I'm telling you jai what jai na di inshanya ko podi ehire wunyina ba bi wodo obi enuru ho onye gay eti unyansa ba bi edu aduru no mesre bebre hwe ni wa hu wom hwe na nkofa ya de bi amraw Proverbs 15 duka Proverbs chapter 15 verse 21 was Agyimisem Bible say Agyimisem eyenijie eya na obi wura sa Agyimisem ni mu a eyenijie eya na eyomanijie ema onipa woni tire di ma onipa wonye den woni tire me na me twa Bible dabi ti topic ni say hwe Agyimisem bi enku Bible ni say Agyimisem bi eyenijie wura mu a eya no anije do ɔwe nsasa ye no enenijie do wo gay mu no enenijie do wo lesbian mu no enenijie do wo kronigbo mu no enenijie do wo azan mu no enenijie na Bible say ni nyina ye Agyimisem eyenijie na Agyimisem no wo mu a eyo wo say e life ya brabo eyenijie ma onipa woni tire eyenijie di ma do oni den oni tire etire ni wo hon kwan dia woni Agyimisem no nkwa wie ye da woni mna ho so amen Bible na semo kemu do yes hwe na Agyimisem no ankofo hawo ni musuo bi amra wo dabi ba ko si la ben wo ba ko si he na wo free he na waduru he na ba wie ne he ene ne wadomre na no nkwaje da asam na du abobo na no wankasa kakawtrim bus na die Agyimisem ache yes me hwe me twa so eno de no asan dia check wo mfie no wadi ni mfie ahe tu ye sure say nyakobo benya botra ma sa kwase awie ye say die Agyimisem sa to can the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 6 verse 9 three ni mu hia ye Bible say three ni ehu hia den ye anase monim se wona wontene obi a wontene no won nyankopɔ ahene won ra heavy ana muma wondada hwe no obi a na da adwamanfo say wo bo adwama wo di Agyimisem nia bosomsomfo ware sister ware be man kasnya sese me kire no woni mema he na atra ei di obodi no me ye ma hye a competition na as a competition medals na hina wanya yey e pacho baby wadu no dwechiripa debi oya so prayer yes so play dwamai misrawo almost rawo be man ado ma no ojima bi srawo waso wajimi waso wajimi wodi se mebo a fansesha na kan Jeremia 3 wodi wani so na de wa check Ghana mantema wote wote choko wote nuwa he na wote Jeremia 3 wote aboso kai wote circle
What kaneshi? What infa? Toko. O tema. Ana wa shama. O kaswa. O hwemi wa infa. Infa. Atonsu. Kwanda so. Tano so. Infa na hwemi free. Yo. Hey. Tafo. Infa na hwemi free. O kofodua. Ina bra. Abraboni na wabadro. Kasababu ni kasachira. Jeremiah chapter 3. Verse 2. Verse 2. Mo ni so kire enko pata so. Yeni kesa me bo ampeje wani se so musrewo. Ehimfa na ungu hufi. Ehimfa na ungu hufi. Akwan na che na wote. What Agyimisem na che. What German tem bi man krofo bi hwa wo. Why is SS Arabia ni? Krofo kwa na to nsa fra no weto na Africa ko hia wo. Wedu adwama mo ne bone ne gu asase hufi. Adwama me area ba bia wo bo mantem obi enimu. Wonti sister Esu no asi. They say dia wo ye na nya wo. Wo dia wa pege woni hwe. Enye. Twoko wase ho. Wase ho. Nungwa Wase ho. Mamobi. Wase ho. Tema. Wase ho. Ashama. Wase ho. Pram. Wase ho. Ei. Kumase. Wase ho. Atonsu. Wase ho. Kwadaso. Wase ho. Ashtown. Wase ho. Ei, swame. Wase ho. Na infa na ba sister oni na mu. Wasa kwa sesewi. Wase ho. Tutu ho nwi na. Wasa kwa simintim takra. Afie kuma. Wase ho. Asamankase. Wase ho. Buadua. Wase ho. Kade. Wase ho. Achemda. Wase ho. Hey, sister, hina wadui. Techimai. Wase ho. Sunyani so e. Wase ho. Hey, what do tamale? Wadu. Sister, tamale so e. Wase ho. Na hina uni na bisese. Bole bamboy. Sese. Bole bamboy. Wase ho. Hey. Bwechire. Kinjampo. Wase ho. Afrawo. Wase ho. Ho. Wase ho. Howai. Wase ho. Kete krachi. Wase ho. Hey, baby, no. Ratogu. Akoso mozo. Wase ho. Wabubu bridge no. Wasa ba so menya. Wabaso menya. Awaso e. Wase ho. Be die Agyimisem ya kosi da ben. Jeremiah 3:12. Jeremiah 3:12. Kona ko pasa asemu yi. Ene asem ya mi kenyankopɔ se tie ni Kona ko pai mu. Me pɛ mu acha wiase nyina. Na sane wachi. Ne sister abrabo we ya wo na mu ene ne wadom mre. Hanu wanwu wo mo. Sawachi. Na mi mu nkyerɛ obiam. Na nyankopɔ se enya do be dan. Me mu na nkyerɛ obiam. Se unnim na se wo ti san wadon na dia. Mi mu na nkyerɛ obiam. O mu na nkyerɛ wo. Na unnim. No go foul. Hey. Odi muna. Ne be shia. Se hwai. Ena Agyimisem bi Anku. Ena wa muna nkyerɛ wo. Wo se san wadwene a. O muna nkyerɛ obiam. Na mom. Hey. Owo ne tetaw. Hey. No tetaw. Na ne se so mu se ti. Ne body si wagu. Hey. E ma yakɔ. De muna ne ma dem ne fedue odi muna na ebe hia wo. Ti ne wadom mre. Ne ne nkwaje da. The same quotation yom. Zechariah 33 verse 11. Onyakopɔ se hwe no ti quotation ye. Ka kyerɛ wɔn sɛ. Ɔse na men kan kyerɛ mo sɛ. Sɛ meti asi. So ɔno ɔbɔ ade ya wɔ so ɔte ase yi. Awurade Nyankopɔn sɛ. Wɔhwɛdeɛ mpɔ ya wɔ asɛm ni. Ampara. Ɔbɔnefo wuo nya ne fɛ. Ne mo so ɔbɔnefo bɛ sɛ firi na kwan so. Ɔbɔnefo bɛ sɛ ne firi na kwan bɔne. Na wɔnya nkwa. Na wɔnya nkwa. Edimo nsane. Edimo a mo tie bi nɛ ɔdɔfo deɛ wuo mu no. Sɛ wo nkontaa na yɛ Agyimisem a sane firi ho. Sane firi makwa sane firi sɛ Agyimisem no. Ade na mo de wuo. Ade ti na obekun yi. Ebekum ubewuam na be ya no san na ne wadomre which sakra wadwe na wunyimi ye mpese ye di Agyimisem beko akoyi ya no da bia o de temi ye wa so obinya court case na so ya rasta wa ma rough cut krana o twetwe tinu some say bia daddy e beka say Tuesday u ba ko da no ko unity on paso di Agyimisem beko court ehu afutu ni na dem ma no Same wa de ka kire me. So what star rough bi what dauti. Na nya court case. Ni e say Tuesday we ba court. Me so lawyer na be ka hey my brother. Sa die no. What die red. What do court? Yai. Tu be so ko chakat. Sa die be my come. O say when ni ba ho so say o court. No way. Obefa obehu unim ni kotu the book of Ecclesiastes achirawo 12 verse 9 Wasanikafoɔ chapter 9 koso verse 12 koso wasi odipa enim ne bre owuo no court de ye hyew date nti unim enti na ukoyi wuti se o mfa nko court na judge ahwe anim agelu
and our head my case crack anytime into what you kama very good but Bible say ye dey owo na ebe yi vite wo it will depend on the to oni penso owo ye ni ya bread be wo some pata ye was oni patisa pata o den so pata den nsuom na so dia se ogumu a ase woni koton nsuom a apata no aye fish no na gye ni say we praying ground into koginani na ni so batete no no ada ne nchena 1 city no do bi dokon so ene no ma ye yo fidie wo se anuma didi ofidie mo ni se fidie ni be yi no Sano wotu ni pampo frim everybody o mani no so ni panani nya den enna na so ehun futo na mitu na se hwe en Agyimisem bi Anku wow then there is no god sana fawu nyame bi eni ho na fawu mama wonada mo hen obi anada o atwamanfo awo dwamambom abosonsom so ko so boso yen kwasi asam two firi ho yes two firi ho aware saifo na todo bia na bi mu di akonfo ni bi atam me obi a me se mutie me ya hwe mu me mbisa ye nuan mu na akwa konfo fi se o mu ni nyansa okay because I na mu ta di akonfo na atam me di akonfo atam but me pese me catch up say ogidi ni no e Kristo na wonu agimi no a wa kwa konfo fi ni etwa no no abetra radio station and me ton me car and me se be de kwa gisika gali and me do one no ya Jimmy sika di wa Jimmy papa o Jimmy papa o Kristo ni mu a wa konfufie ye twawa sa betra honom se police nkwache mawo na wunye ni brifu anka wunya ko pa ye wadom wo ka o se maton me sa de kwa gisika gali sika be ne fa de gali wo ano manga ne yebre Chomuda Agyimisem way na wudi akire na asa betra panyimu hwe na wo se su na ntwe su mu wonye sika ni brifu a come yi ka wo begeze wo to ka akwakoto ekopeska dabi never put you abro no Dabi. do ni ka so nkasa yi do ni ka so nkasa yi oba de mba ne sanka dabe na be di Agyimisem ye di akosi uti na ye yeso manku na ka wu Agyimisem wa mu a ka ba wu say yes no kono enye je na ye jan na you go see say kaki no be leather oba de mfa ne sanka wo me se mu amu chinchi sankofo no musu magimi 111 oh yeah timi fo nkwa me na mka kire mo Nyankopon mfa ne sanka mo omo ni so nti wadi mra dia ka betu sa na mo dabi any bri boni sika ni bre na yamo sika ni bre na yamo no obi aka kire say ti aye na sa wo bre me 5,000 na mama 500 million 50 million fa beji 500 million adey abi na wuti bin kan chere say wo dia me 500 million we are 250 million in free so ko de baba so wo di nyansa ka chere say di pa ko ne bona manya say wo so be 500 million anya me slow na 500 million mra we are 50 million na fa me 450 bre me simple titia so beti asia eni dia dance say wo so wadwina he say nyansa na ye adwuma and I say still udi Agyimisem oba dia mfa ne sanka te mu nsusu ni akọ mu nsusu e ba no betra radio no musu a mu ke bia nipa no te no mu ponche no papa o hia na mu nyansa go so mu dia akonfo mu ti akonfo fi ona so bi ama wa omunya hwe ombejai omesua nyansa but also no pobe kwade nkofo gugate na no say still Agyimifo okuru oba dia mfa ne sanka da na be di Agyimisem akosi mama wonada mo Bible say we do bia na ada abosomfo aware saifuom so ho ye mo amu nenam nkrofo kurusum nkrofo yire so mo mu ye waboso mo mu ye obi wo no bia so oba ye no ompem nim opema but man open no nkrofo yire nko say you do no wadi o ndi ase oh ejemi ka serious o obi wo ne de no ompa obi o free unam wana wo ye sigeni no ompa de bia so ko obi de o abi suba no say do no madi o do na kire so mo nya sa o isi kire mo ba o wokunu na ni chi oba o wokunu Agyimisem so amanim nti obedi say Agyimisem akosi da ben be fan kofo yira akosi da ben one day obi kun o obi den sa ba kofo obi yire enima tu wafu anhye
what of you? Yes. You're shop with a better to quota. Yes. Then what to the non quadia. Amen. And the baby says, you will be not sabre and will be wool. And we will. Yes. To the be a okay Bible when you put the selection be no put our selection. Yeah. Shall be our chin, Pracha, and Tembi, not Naba. No co station, pet never quasiaba, blue station, watch it. A dear Agyimisem match. What's a Franco for Nakukum or boss selection? My phobia from Damango, my phobia with ya, a rubber bacoa, a fucking concerning bacoa, a fascia bacoa, with a woman 4 plus star. Any mate, I only about And I met driver. you about the Emma driver, one book on watch. Obisica talk a man who afa, Obiadia Kaka man who afa. Also, Ukruayama. You are better candidate. Yam Fabako cry. What can the book of Job, chapter 24, verse 23? Verse 23. Oma wa trust jojo. Also, only petty bonny do pempens will be young people who say, would you give me some nature? Or not trust the answer, or ma trust you not as a watching. Now they know what to know. So Ethiopia, nature, what channel, and man didn't know what to say. I don't know what in anyone young being in ticket being Tinamana at Tessa. and so then the nature Was one more to tell you. The nature was crying. What the nature was crying. One day, What Bobo and so the what pay pick you. your back, what pick your back, what show back, what concerning back, what Zabaco. We push a back, we don't back. Bobo and so the pay you. No, don't mean now, a pack of become send pay you. What do you do that? No, but it can't 2 years, but it's speed. But it's trying. Kakrabino. But 20 years, I'm for you'll be anyhow. What you told said your man. Baby, woman accident. No, we theatre tig quick car comes a blue at your buffer. Nasantesa. As I must say, you make Kenya just her. And the baby some your trouble. When I catch up so quite my okay, we are true. Now I catch them, I sir. catch him say, Must have been as soon as I became a name. To the be a bizarre question, can't be sure Mobianca Jesus, Mobianca Allah alai, Mobianca Radie, Nebanison will be a Agyimisem, I could sit up. Topic and I say, share, and with Agyimisem be Anku. Baby, who Agyimisem, baby, or one of wouldn't know papa, or one of baby, who would be up with Bonnie Bim, what different would you? Everyone saw your Bonnie, one if I didn't do, Yarin Coffee, Yarin Barnes on one free Bonnie, and what do we? Until when we were Bonnie. Yes. Sister brother, a coming kwame se bompa is a radi wow. Or body ya wow. No woo and what if for a woo. Yes. In woo or blah, you bet fro cominsani. In woo or play a fro gamma money. In woo wash our no men woo. And one should him there back. Yaribi boy, Yaribi the bow womb. I want to have a sacrament. Bring a boy you do ye be in ye. Yarina boa boo. When I bet Padre such a I'm one woo and blow one with Dini and then what dumbre and then on Quadia. Me bias and Panaswama and Quadisam about fear and Quadisam say, I about fear. Manu upon watch it. Would dear Agyimisem too much? A day, my crit on 120 crack. My crit on 120 crack. What share your watch? I don't know. The Bamba upon with the way Jimmy Chankola 300. What do you mean? The mountain upon him say, call it 2. Ain't nobody asking the call. Okay, the book of Jeremiah, chapter 3:13, verses number 23. Read the Bible. Jeremiah 13:23. Verse 23. So Ethiopian was it to be so Ethiopian? Obet Master Channel Radio. Obet Master Channel Radio. And that's what Obroni timi changing radio and you nipatun to move dia dia. What was our bro for very wicked. To the extent say, Omo timia ye edura etime nipa ye kokko but omo timi ye tuntum aduro Dabi. I can some. Otimi ya. Obroni bi obeba Ghana so person dwa oye tuntum ji so ko highways be be Mexico ta. No go dwa quota. Yeah. But you be sra ya ye post ha wonu a ebe brew. Yeah. Now besides one no broni no a why is sa dro no onum bi why kokko dada etu why am ahefo atuntumfo to broni mpo no ho enso why ahopadura edan eti de be yem amfa no ho onyankopon nim de oye me no oye wo eti sister dwere kwa kire Yeah. obroni mpo no ho Debbie. eti say dro no de ma o no onum edro no de say fa paul no mfa mpo Debbie. Ethiopian bet Master Channel Radio. so Ethiopian bet chanyere radio otimi Debbie. And also about owie no ba aboa obo broni no bo bibini obo bibini timi nsisa
and was a boss of punching or board dying or going to be genuine yes or pet in Takra. Nebida. And you met me a papa, and you let me new bet me a jam upon. More Boniaco come. Now, what was somebody say? So what foul? That's a what pawns a day. Automatically, I do free you to. And okay. You will be your original cocoa. Yes. It will not cast him or cast him lamentation. Different me a quadrant. I will be 4 verse 5. It is a 1 year song. 4 7 now, what you phone to say to Chama and no bit upon was I know I cocoa. What's the Fusu? Bit upon was I know I just say, what is a sister? What do you actually? When I'm President Chama, Opia Ponua, sister, black is beautiful. Papa, to me a come up. What the pediat Sapa, Agyimisem could see the bank. Ah, when the pedia was so, and I'm not just one soon. Ghana for your county. I know yet. Ya can be. Yanka say you will be a tronum. No, but tronum, obe come foot into Uncle foot in Debbie. Uncle foot into. To do not to Uncle Minquana, be brony. To be up as your brony. I know the ya chabro from Safi. I didn't fit to buy a basin. Until Uncle Minquana, Ibronie, and until opiate, and then semi force me a brony. And you might be 2 years. Bibini, you not 2 years. Bruni. No be too much to moi. To say you come to come bush. When they you I know fear. Coco, no, to say you or you the idea of crow. It's one that to not to come foot into. Obadi emfane amen yankasi ya nyi hu ni dabi akokokra no so a yes abrofo mango na so a yes abrofo mango nkatie da yes nkatie boga nkatie so yes abrofo nkatie bibia ye kam bia kese abrofo dia ntuntum aso yes abrofo ntuntum eni o munyi ntum of Africa. About the family sankan. Sister, would you mean that? When I'm president, I'll be to the pond was I not person you bring a person to tie in Petun. What did I want to be poor, sister? Now, I'm here. When you podcast in your child, would you Tesla? Would you get Tesla? Tesla, what you did, Macola Grantins, what one can say, Tesla, what but once what you met Tesla to me, which me count on 2 maybe the show 9 not Yafa, sister. Also, when you're in which what in your paw now when you're up, baby. The Ben waiting your tibia trial was okay. No, what fail to their fortune fear. That's one putting in our pony. Vatican lie, we won't even for I want you to bet you. Yes. How the empo? Oh, I know what's open pot that what because if you about oh, pop and what? Oh, 1 toilet, 1 shit. Now, sitting in a she would know. Do I have a cock crowd to the be away too? Oh, yeah. If you know, I'm telling you, I am pot. Cocoa pot, Yaman, no more. Vertical line, Copo. Also, when was a young son, or 2 in apple, baby, but it's a vertical line, apple, baby, a chow. Once where you have and you're giant, you're free. Oh, Agyimisem, I could see that bay. I've had yet. Oh, my name, Brissy, the guy, Penny, I did about Tom Pass on, but not Passwa. And then Brissy, what the power you saw a corner. Of a free by and why to say Jabidi. Who know, upon not damn pass over. I fed family don't pay. I say, she said, Diana de Bia, when the Queen one know. Messi, shouldn't we Agyimisem be? Anku. None what dombre, none quite yet. About the funny and coming. Or me Agyimisem. No man won't see a bit with their conquajim. Amen. What were Agyimisem what? And you may be a papa this one pepia Agyimisem. At the 2 for him. Yes, may be pain. May dear Agyimisem, but to be patching one for him. Oh, yes. Let me 2 for also strong. Yes. Or be a woman. May your channel. Who's your channel? Was one we. Says the Bible can't say Ecclesiastes chapter 4. Oh, nice. But 4. What's what come out yes and chapter 9. What's what? Verse number 4. What's the thing I say? When you were at your phone, what's that? Your phone and change. And that's what you know. What's what come out yes and yes.
okrama what ase ase dan Jata eti krama e what ase no wo ye che jata wawuo obi abeye ye nya wiase ye japade nyina no wawu a wo nyeye na ate ase no wo ye che no so nipa nwu ya onim de obenya ena me too for say wo nwu di a obetimi asesama nyema bi na ye Paul say waya bofra kasa bofra odwene sa bofra no wanyini no agu mofra sesam no gu sa mofra sesam na sa bewu a waya den eti na ye make catch us repent hwehwe nyakopa hinie ene trene kane ansa na daboni bi abawo hwefa oni padue so asafo de atiase but modern number of brothers said yes okay Proverbs chapter 15 verse 2 ni anko 15:2 Proverbs 15:2 chapter 15 what's it then verse number 2 what's it been say yeto about yasa eti bible what's enyansa for techrama bible say enyansa for techrama emenim de ye de na enkwasiafo omano ewura Agyimisem bia mi kai Agyimisem kwa sa bere obi na no anse me pie fi de no nya dan nya de di Agyimisem sa ena ma me ha o papa ha ena ba kan bati onya ye odi ba ko na so wani odi ba wura Agyimisem akosi da be ndi nkra de oti wo mu ani onya ye nkra o kasa beti nyina ni onya ye papa nipa onya ye no den obi kra timi ye ni nsani say ana obi si Agyimisem sanyama we mu ya mukosua fi etu be di Agyimisem we akosi da ben be ko panyimu pa wanyini 57 years 62 years 63 years awa boro no bi ko no betu onye me kasiri o be di Agyimisem akosi da enyansa for techrama wasi enyansa for techrama emanim de ye kasa fi eninanum na enkwasiafo ano ewura Agyimisem enti wa check o kasa insam na pie film ni Agyimisem wo mu too much mesra wo sua nkra no de hu ya ne no onya na hu eno nko na ate wo nkra mu o che eno nko a akwa bia ofri so aduro lai ho eno bi man taxi wan nkra na obe drive taxi or drive taxi one thing cry David eno oni bro no ni bi so David ono ko bi na friend no tu no fu hu say enye ye ono so ti eno ono so de wona waja no de ti so aduro no aba nkra no bia ma taxi fe no ye fe wa bankra wo drive one cry no bia ye o 6 waja o so wona onim se nipa ne se onfa no nko waja no atemdidie wo na num nti wanto no bo antie wa mix passenger asa di atemdidie se wona waja ono so waja ono so tie kura na so so aduro ni mpatem ho ana ono so de wona ne waja na ti kro num enti obeka taxi wo hanum no bi so ogyana onfa no nko waja no o so wona ofuso odinatem ntonso reply no Epa china mu di wi asede ko Bible say enyansa for techrama emanim de ye de na enkwasiafo ano ewura Agyimisem ensem pie firi mu nya de ona waja onye oche o maame ha edei de wo wanu mu nyina ni etu be di Agyimisem we akosi da pen hwe ene wanwu kwama Agyimisem bi enkunu then what do verse 14 verse number 14 15-14 yanko what ihunumufu akoma Bible say dey bad ya ihunumufu dan akoma ehwehwe dan nimdiye ehunumufu akoma hwehwe nimdiye na enkwasiafo ano die Agyimisem me na me try David wanu no o say ihunumufu akoma he dan ehwehwe nimdiye na de ba biom na enkwasiafo ano die Agyimisem onye sansem we nyina mo hwe ni yo makani sinio omo di bibi soso eniema soso obi ka onya ye odi adi be soso gise we adwiri bom me ka obi ajesu ofio oba di amba de senta amen omi akomanu amen Bible say hwen yie na wa masa nsem we bi amfo nkwa wuom dabi to tell the book of Proverbs chapter 19 verse 3 Bible Proverbs 19 verse number 3 o se dia into obo ade asem o se menka say oni Agyimisem o se oni pa dia ba dia oni Agyimisem echinchim na kwan oni Agyimisem ya dan echinchim na kwan ati so udi Agyimisem no bia
Agyimisem ni bi etimi de ohaw bra nipa ɔse agyimisem bi kyinkyim ebi mu dan akwan kyinkyim nipa akwan na kyinkyim akwan de na ebesi ekyire no na kuma writi awurade kuma writi awurade nyankopɔn ma oyie wodi agyimisem na timi kɔfa curse yɛ dan ɛkɔfa nom yɛ dan eti agyimisem bi nyi agyimisem na timi de curse ɛbrɛ nipa ni bi ni agyimisem na timi de ohaw bra bi ni mu ebi ni na fe later na sɛ wo nsa no adwuma na fe wo kasa tia wan ya wo kasa tia ɔba ade no kan quotation asɛm na ɔka no ɛsɛ baabo ne kan sɛ ne kan pɛpɛpɛ ɔsi di ayi na agyimisem kyinkyim na ɔsi wɔ nipa bi wɔ na agyimisem na kyinkyim dan na kwan na braba nkɔ nyina wɔyɛ obi anka nyankopɔn hyɛ wɔ saa no but na agyimisem na yɛ dan kyinkyim na kwan ɛde ne kɔ soro saa ɔkɔda na agyimisem na twera yɛ dan abafa ekyire no na kuma huru nso ehuru ntɛ na agyimisem no na huru atia hwan ya ehuru atia awurade ɛna awurade amom yie ɛna menim sɛ nyankopɔn korɔ bɔ nipa ba asase so na me nkwa na bi ntina me brɛ saa wagyimisem ntimi yɛ dan ekyinkyim wakwan am wakwan abrabɔ no di disappointment brɛw na one agyimisem na bi ni adetna ne ɔba ate na pɛ sɛ wɔkɔfɔ ɔba nyankopɔn ma baabi afa wo kan the book of the friends Proverbs chapter 30 verse 19 no a agya wa adwo Bible ne ka sɛm yankɔ verse number wakyɛ baabi afa hwɛ Bible no 30 verse number 19 ɔse me nka sɛn ɔkɔre kwan ɔse ɔkɔre kwan ewiem ɔwɔ kwan ɔbotan so ɛhyɛn kwan ɛpumu ɔbarima kwan ababaawa ho ɔse me mpɛ hɔ mepɛre to ebe kofa bɛma to bone to bone ti Bible bɛka sɛ mi akyerɛ wa efe ɔbaa no kura nyankopɔn de na ma wɔ koraa sɛ wɔne ne nhyia nna no koraa no wodi agyimisem wɔ mu a yɛwɔ nneɛma bi a amanfɔfo sɛ ɔbaa no wɔanya ne nti baabiaa sɛ ɔkɔfa ade gyesɛ obi anadwe sɛ baabi atokuro bi ade bi ɔbɛyi su etu ɔbaa ni ase koraa no ɔpɛ sɛ na sum ɔkɔfa ɔbaa so ni hunu baabi a gyesɛ yɛbi gyesɛ wɔnya te sɛ tokuro bi ano ne woyɛ kɔtɔ ɛbɔm yɛ wuram adɛn bɔne bɛyi mesrɛ wo bebree menni agyimisɛm mu o na metoa pato no so a Bible ne bɛyiyi nneɛma bi ɛyɛ agyimisɛm a nipa bi yɛ a kyɛ sɛ ɛbi wɔ no mɔ mpia bɔnte ɛdam nkoa no bi sɛ agyimisɛm no ɛdam kɛkɛ no kwan no onya ɔbaa no ho no kwan no onya ɔbɛrima no ho no watra hyeɛ koraa watrespasse watra hyeɛ wasi baabi koraa timi sɛ wamexe target aba agyimisɛm nkurɔfo bi yɛ baabi ebi yɛ bi wɔ baabi o ɔba deɛ mane sɛ nka wɔ maa ne wo deɛ wobɛwu sɛ yes bra yɛdi agyimisɛm anatwo yɛdi agyimisɛm baba Bible can say me akyerɛ wa ɛwɔ Leviticus chapter 19 verse 15 Leviticus chapter 50 verse 19 15-19 wɔse ɛma ho sene fi wɔse ma ho sɛ yɛ fi ɔbaa wɔse ɔbaa sɛ ne ho sene so ɔbaa sɛ ne ho sene a na mogye firi ne honam gu a na mogye firi ɔbaa no gu a ɔtena ne nsa bom ɔbaa no ntena ne nsa bom for how many days ɛnanson na gye sɛ ɔbɛbu ne nsa bɛrima ne ne nna ɔntena ne nsa bom for 7 days Bible bɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ gye sɛ twa hwɛ Bible no verse 24 kɔ so ɛ sɛ ɔbarima bi nim bɛrima bi wɔ dim na ɔne ne kɔda na wo sɛ bimpɛdua sɛ ɔbaa no bu ne nsa no ase bɛfɔ so na ne nsa bom adeɛ de bi ka ho a Joe Kwame Alex hey kwaku agyi yo na ne nsa bom adeɛ de bi ka ho ɔbaa no bu ne nsa ne ne nkɔda dabi kwadwo amboakye tɔwo ye ɔso wonim na ne ɔbaa no wabu ne nsa ne kɔda na ne nsa bom adeɛ na ne nsa bu ɔmɔgya ne bi ka wo nipadua sɛ akim agya wa ɔna yɛ a woda so nyina wo so ayɛ bra o bra wo so ayɛ bra mɛma wayɛ bra wobɛyi wa no sɛn ɛ sɛ ɔyɛ m'anim bra na ayɛ bra bra wayɛ bra yɛfrɛ bibi bra bibi bra wayɛ bra abrabɔ no bɛbɔ ne sɛni woni deɛ fi ma no ɛyɛ fi o ɛyɛ fi ɛma no nkɔ mɔde kɔm ntimi hwɛ dabi ntimi hwɛ bɛkɔ titi sa do ntoli wɔ ayɛ dɛ ayɛ ɔho nti ɔso nipa gyimisɛm akyinkyim no akwan nti sɛ gyimisɛm bɛtumi akyinkyim no akwan wobɛbɔ bra na wohua no da mɛna naka kyerɛ wo ɛbɛko atia wo life ɛyɛ fi new kwa sɛ wokɔ titi sa do ntoli wɔ yɛ ɔho ɔbaa wo ma wo kwa mɛbɛma no woda wɔ bra wabu wo nsɛm a wo so bɛtama no akyɛsɛm no akyi nkrankurom a nyinaa yɛbɛtɔ mmienu pɛ wobɛbɛ no deɛ ɔde ne kate wɔtwɛ ho ɔbɛgye afiri wo nsɛm wo so de bɔ a na de abɛbɔ a wode bɔ a baabia de bɛtare bia bɛwae ɛma wo kwan
aya tinidin ye ntwi kasa ye fane wakwa fichire enti eba ne sa efie bi mu no ye yiwu efrifie ho wakwa fichire nti be ko me de minim me kuro mu de minim say ye o mem ugo fie bi mu a ye o mem bucket papa oba no oba bucket be me nwarim enye oba bucket be me nwarim David atwane fichire ho unimu a oba na kofichi wasa kwotwa na fichire ho ana wonti twi kasa yeso akwa fichire wo fifie akwa fichire ho hwe no fichire obebe fie wo se still me to na bujiro hwe so emanim otiti don toli wa ayo hona hu anu a oti ona ga jose fie bayifo na ayo abefo so jimi na bia jimi bibia na ma jema we se bi wo yi won so we die minim we bra na akwotiti yo na ayo obade mfa ne senta omi adwene nim omo ni so ntew ese nipa brabo wo so nipa bonefo na Agyimisem etimi chinchim na kwan na kantan cross o de tare na jegu o de ba na agya wai ene no wadomre ene no nkwaje na me se hwe ene Agyimisem anku Agyimisem bi ewo ho nko na unim se Agyimisem ko hwe na anyedan topic no sa na te eti u kaka utrim mo Agyimisem ba ko bi ho na se me na me yeden mi chai obade mfa ne senta omi akoma nu me ko commercial break aba ye kwaba and there was a son of a dear. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo isoya do sudie Yesu aji Awesome nebeti miyama yati yamiya sipa Nyamiya kwainwa ewom pase isola dosupa ensu echinye bienimo ampa ensu ejidifo Krone chiwati Toso ni sebena busama so chimishe Tenswele Majenga brini kobika wenina she Yeah. Amen. Yedo obade ya wasi. Amen. Adofo num. Matiefuo. Obade ya wenhyira mu nyina. Amen. Ahwefo amhwe mu nyina obade ya wenhyira mu. Onye obi akoma so ade mam. Amen. No nhyira okra bia otie mi. Ne mu de mesere so obade hu obi ambobo na wamfre wo bra. Wo Agyimisem. Obi wa ne kwan bia wotu. Otu akwan. Obi wa na okọ ne mpra ho no di nya accident. Owu wo na Agyimisem. Obi kobokro no di nya accident. Pipacho. Nante tere ne kwaso.
Bible can say me actually the book of John chapter 21 verse number 18. The Bible. John Bible 21. John 21. Verse number 18. We are Proverbs 27:22. Okay. Verse number 18. On then. No crime so say. So yen obadi Yahweh ne doba Yahshua Messiah and work as asem we. No kre. Sa asem we. Okay, the book of Gospels now. For Gospels now. As obadi Yahweh ne doba Messiah nko na timi kan no kre. Yes. Yeah. Aja ntimi ankabi. Baby. Jeremiah ntimi ankabi. Yeah. Isaac ntimi ankabi. Yeah. John the Baptist ntimi ankabi. Baby. Na babia Yahshua Messiah Messiah ne bebia no kan no kre just nyae den. Eni abre. Wo de tie Bible. No crime me so say. No kre me se wo say. Wo ya brantie no. Wo ya brantie a wo hwami. Wo ba boso. Wo ya baba wo hwami. Wo ba boso. Wo bet. Wo ko fa Wo shall skirt. Wo babia wo pe. Na unya bo akra. Unya bo akra da wo bewuo no. Obetre wonsa. Efedia wonsa nya tamoto mpaso nya wona betre wonsa wo. Wonsa no obi na epeja. Obi ne bebo waboso. Obi na bebo waboso. Odo be ku fa ko Ne mpe. de obeto adaka mu di wakofa akwa wonye den. Mpe. Why na hide wasiye da? Ebi ni ho. Why no akwa agent bi nche se mpacho me pedan batu penesie. Ebi ni ho. Ti obi biara wan mo bere yie. No wo ne betetew no fa kwa wo pe na wo ko. Yeah. Enye ba bia wani je. Dabi. E na obekọ. Dabi a. Ne mani da so o de mo bi biara. Oba de bere yie. Yes. Ono ko nyatra bia pa. Atena. Na ne wadomre. Proverbs 27. Verse 22. Sa wodi woma. Eti Bible say enye Agyimisem nkwa wie na wodi Agyimisem na dum pempezo bi a edua won sesi wo enyini ba no se wotre no a etimi tere because emre etutimi dia homa kura bodua bi mu na dia atwe na akọ bodua foforo bi na atere no egira wa be 3 months a obegem na egira ba bia se dia pese egira na egira sa ba ba se dua ni nyini wie na chia bia wo pese wotre ne enye den ebebu edi se obo bra na die Agyimisem na bedu bele bi pese wo gya wontimi nya den wontimi nyai na Bible say ba de sa no a die be yewuni se ye o se ya Sa wodi woma. wo se wodi woma no Esi ojimifo. esi wan ya Ojimifo. yakwata mo Agyimisefo hye wadrom Na wodi woma esi. woma esi no Awo wadrom. ye sanfa obi nso ye sanfa buro Yeah. tia o ye sanfa buro so gu another wadrom Yeah. na obi so gina nkyɛn ye esi Agyimifo no e wo wadrom foforo mu no ni ye esi aburo ho e wo wadrom foforo mu Bible say wo be si Agyimifo no wo wadrom esi ayuo no ana aburo no so wo wadrom Yeah. wo si a Na Agyimisem no. wo be wie na aburo no wapo Yeah. na ye white Yeah. na ntete na free ho but Agyimifo no de Every na Agyimisem refri ni ho. still wo si no Agyimisem no wom epiefi na no epiefi ne to Awo wadrom. a wo de abuasia ma na abuasia matepo na nam chapo Eso di Jimini bewu. o de Agyimisem be wu na Agyimisem da so gina no sa wo be yi na free still no Agyimi but aburo no ba po Ebepo. I white am a betimi dia ye oblayo No Jimifo no di. no Agyimifo no de Na Agyimisem no. wo be yi na fi wadro no Every ni warada. na Agyimisem da so wo no ho wo de anyini wo ye no hwe nye yi akwaso trade sister wo bobra la kosi da ben na ne wadomre na no nkwaje da Bible se me nka nche wo say hwe ene Agyimisem bi anku unim na gigi na du ko wo se ki wo wi ya ba wo Yes. obi wo so obewu no se aba na fa che ya de wo kire ne kra na ye nyankopɔ yusu yen no unim adwuma bia ye a wo bewu yes last meeting na wo eno akɔfa akwa no se ndua no so aye mu nya yo sa be ne fe ne Yesu abeya dua be di kan wati unim ameka kire wo unim ameka kire pa fe no abeya dua be di kan ti no ɔde ne set example ma yen wo de trust na we nsaka je se wo pese wo ya akwa no se ndua no so se Yesu se ho bi makosa ne nkyɛn o se obi ma kokosa ne nkyɛn na mpebra pa bi na mo na gina na kotu sa quotation fa bo ho safo hen ene ne wadom ne ene no nkwaje na me sew doim se hwed na wa ma Agyimisem bi anku o kai Ecclesiastes chapter 10 verse 15 yanko Ecclesiastes 10 Osenkafo chapter 10 verse 15 verse 15 was enkwasiafo how Bible say yo ade we me kai ba wa na quotation me kan na me ra ho o se enkwasiafo ho omo how ehye de onim kro ehye obi a onim krom dan bre
who coffee Jimmy for be wachi. Jimmy for be fans or crobim. No, Jimmy for be back no abesio, or see coach Emicrum. Or see Jimmy and Beshaw bre. Yes. Or Jimmy Jabba Beshad, yes, out to make train was in Jamaica. Who are which the crum? Nasa shall bre. Kwasia for Or sing Quasia for how? a shed your own Crum bre. It is a who I was winning crum. Now, confess Jimmy for the way you saw coach in the crum of a cry. Bema walk with him crum as I day. Because on the Ira, or Hena, that was what I was I day. Babu Casao, Babu Casao, Tunya Qualati, no Antiano Beji before one Casama, me best over. Yes. We have my papa, no would tell me. No one tobo Uber 1 tobo. Now compare about what you answer. That's what Agyimisem, Abrabo phone or Benem, who to the full men Pesaniam was a show bread. Yeah. Let another fan crack of him. Yeah. Nabanisana wouldn't him crum. And I saw chen crum. Let another crum chen out chen. Or no quiet mouse why day. Did a quotation catch out can 1 moment in Yebium or send for 10 or verse 15 verse 15 or said in Quasia for how and Quasia for how a shed your own crum a shed your own crum co a bre or do a chico crum My breast, papa. who nim crum no do a cacrena with him or Bessa said I'm It will be more color. no copy more colada Saquani no suit him. This will be a No ura baby now person or ura baby I was wire on a swire. This will be a point and a home. Obadi and Vanessa. Amen. Amen. Sister, brother, none what do wouldn't my the coin a Agyimisem of life. Papa, you know. Into Nemes Robadi, I was it took time the book of Ecclesiastes now 7 verse 17. Okay, come on 7. 17. I said, remember a bonnet for some it would hear me now when you go passing in two for Nessa. Memma, dear body, bonnet for some, memma bonnet for some, and money no, memma bonnet for someone no so our life. No quasia. Now later one and Equasia. Now the Equasia didn't be identity, and I'll be brem, and I'll be brem, and we, and not no. Shababu me, what? Now identity, and I'll be brem, we. Who dear Agyimisem? It is started beyond Canyon. Was he member bonnet for someone else? Bonnet for someone no so no one and Equasia la show. Identity, and I'll be brem, na yewu. A jaw or bra will be won Agyimisem. Obanim. Yeah, me too. Yes. 10 verse 8. Jeremiah 10 verse 8. Verse 8. Yeah. Kwaso. Yeto Sa pe. Was one I am more Before bedania boa. and in Quasia for Bedani kwasia. Bedina boa. yes. Bedani kwasia. Tobia obabesia. Wadane kramai. Bakana ya be broko babesia wadane kramai. No opo. Wo de hwe? Yala. Die Agyimisem na later he okwadwe so. He? Agyimisem apa just we kramai. Oh, you are Huyamo. Amen. Found Sakawma. Amen. With dear dances and boss, yes. It was hiding. Oh, put a sacrament. Oh, put a sacrament. Oh, put a sacrament. I'm just in shock right Having a laugh. Is this a joke? Wonder shall never end. The world. Pada senipa e poti sakramani no bi so twa do we hu mobo Muslim kro Yesu ka give one hu di LBG we kiu na wo mini you know woman. Yes, No. Yes, a corner. Very bad. Bible says, if you did Agyimisem, let her never. Was I feeling what I fed in one and boy. I fed in one and then. What Agyimisem. Never got this. I be Daniel walk down with me today. No fear boy, young baby. Let her get Agyimisem, son, or any boy. and in Quasia for What an Equasia. Than Equasia.
I mean, because we showed you how. Say we are the pa. We are the pa. We not the pay on the side. But how? The person the church say a car buakrana. A buani behave. What an idea. Boom. Boom. A German we. Ono we have a keke. Yeah. Or we have a new no fe wa dane Jamaica ni we. And was start here. And was start. Yeah. Buffalo so yeah. And a bum. A funnel. A funnel. Oh. As you say, we any mabwa. Debbie. Yeah. What do you or we have bank a can or we and a cacao nipeduum no. So say Jama, we are crowds who milk crab we. Well, specific just say we any mabwa anyone you know. Yeah. Well, yeah, and one day we know. Yeah. And was start again. Well, yeah. Yo. Yo. Buffalo. Oh, a Jamano. Oh, and say, what's your name? About you, Amen. About your Vanessa and count. Amen. Woman, and him and the paddy yaseko. Hallelujah. Amen. Amen. Bible say, one more bonum popo. And to the Bible tell women consider bang. But tell women consider bang. To take the book of Jeremiah chapter 4, verses number 19, Bible. Bible said in Kasai, Jeremiah 4, 4:19. verse 19. I said, yo, Me yam. when you pose or to know when you may be a dipabian as this one, and the Yamashano. Makuma Yaw. Makuma preme. Nakuma Tilbums, I think you put my bone with your money. Intimate me woman. You put so shit you If you say, I didn't try. me clatter to the The Pesaka Benny Pom Nakosifam, Nakobe say you as what the bread not to untra. what James a woman What was seems you pretty what you when him say a boy. No kwajim wa fibu anchan assassin na sai de ko pass o tunu ni asase a ni pe beta say yase asase impofrim na mentoma dan sai empofrim no head ai mentoma dan sai mentoma dan so dem be wura dem a adifo asofo sa so dan so mentam sai aso dan na ya fro kronkron bia no e wa say yo adifo asara so dan no adifo de Agyimisem bi tete aso de fio enyewa ye na so dem so for ti aso dem no tonton nyama no wura so de obenya nkyena dan kwadu paya Kuri Bay. Enkosi da bay. And I saw the demon can say you pick up the word of God. I mean you go permit you go pass some. And I yantin you go pass some was them. If it's all mine to me. Or mine ya bay. Ya Jimmy o. When me. Or you go pass you no. I mean kwasiafo. Ya danen kwasiafo. When you hunumu. Ye ni hunumu. Ya boni mo nyansafo. When you go pass the bad here. Papa dear. Ye nim papa. Shenu Agyimisem bi Anku Shenu Agyimisem bi Anku Nani wa do me no nkwaje da mitufuo na mintu sabre papa so Thomas enyo so okwa mama no de o ye ni yie fu wan kai mi ansiri ya be ka mi asu ke be wi ase adu ni passe madani aboa mi nye nipa biom me free pa yem mi pok de yakraman yibra biom no mo show Abba nipa da sani just act sakraman yeah yo hello open oh already you remember watching yo remember I'm just in shock right now. yes Is this a joke? Wonder shall never end in the world. sister what did it sister what did it mommy sister what did it we are sick you saw them phone that me
Deuteronomy. And when you try to say, Obi, and your friend, I see Uncle Paddy Hambo. She'll be out. Muslim Gra Waya, Ubi out. I don't cram. Upoche and Krama Crambo. In every Western world, and Chebos a Ghana Fusia. Akopon say obisi famwa enyem we bi titi say ye be yi ne ho adi yes opnia wutie me de be na apese wo hunu enyem Sodom and Gomorrah oba de hunu bi ode say Sodom ene ye hunu na we ye bre mu dia ene edi adanse bi kire say prepare yourself yes run for your life na wi ase any moment from now bibi betini asi untimi ko bisa Yakopon kwache cause enyem edi adanse say wi ase kwa wi ye no eyi ne ho adi yes the Deuteronomy 32 verses. Also being say. I would not say. It's when you try to say. A man for ye nitre. And what I think you poor boy and pan you trying to casano. And you know you want me any pa. And you know do Tim Hall. And you know the team was any pa. The one from some Quaquaya Wapen. I won't do to us so you would decide your way. We say what you be saying and none said you will be a paper. Penny for no maybe some penny for me can't just say you will be a paper. I mean, Pierre, that you know, yeah, a choice of your brain. Yes. Then what do men know what you mean? Why do you find the same count? I mean, what you need more? When you went to what? I mean, catch them more, how we Abine. No, I started Saregi. Jamon. Hi. And one start here. Jamaica, kum cha cha. Africa, kum cha cha. Jamaica, kum cha cha. Africa, yeah. Inyama, kunta. Wow. Afano, papa. Yes, we ni mabo. Debbie, we nipa. Moje be our friend. I don't they call him. Nyama kunta. Hey, nyama kunta. Oh, nyama. Oh, just nti we nipa. Wow. The way we ye ni aha. Tinanse bi akwa bi ono so okoshi wi ni wi no. Yeah. O shi wi no efo gina faako. No se mo ntwa me. O gina faako. Munjamie no gina munjamie ada mu kwaja me munjamie o gina faako o si nkrofo bi kwa o so obi ani nani nabi o so mu kwaja no yes oni aja ma we sunsu bi dante Jeremiah chapter 13:16 Jeremiah Proverbs 13:16 okay, sorry Proverbs chapter 13 verse number 16 13 verse number 16 Proverbs chapter 14:18 yanko was onitifo o so obi o ye nitifo oye na de nyina nim de oye na de nyina wonim de kwan so okwasea no kwasea de tretre na Agyimisem tretre na Agyimisem utunfu bia on fada dabi otrem fe kura na wo kan kura so usu kura na me mo otrem na Agyimisem 14 yango Proverbs 14:18 Proverbs 14:18 entete kwa ade a wodi ya Proverbs chapter 17 verse 11 yango to 12 ko entete kwa ade a wodi wasi entete kwa nyema omo yo no de wodi entete kwa nyema omo die no ene Agyimisem omadua no omo die no omo hobby kan wa nwo mo kan na nkofo wu amrawo dabi tete kwa bi ono omadua no omo die na Agyimisem na enitifo no bi enitifo de odinim de ahyehyɛ no odinim de ahyehyɛ no a onko de Agyimisem to onko wu Agyimisem no dabi hina be wuada do ye no ne be kun one day oba de mfa ne senka amen ohun mo bo baba kato wo se de wudua no na aye dai na wutwa wudua banchi ubetu banchi yes wudua paya obete paya wudua kwadu ubetwa kwadu wudua bode obetwa bode wudua buro obetwa buro enti de be wudua moko obeti moko tihwani ye ne wangu wom ti nane wadom ne no nkwaje do ba de mfa ne senka amen to baba no so menko Proverbs 17 Proverbs 17 verse 11 no verse 11 etuate anko o se etuate anko ena obone fo hwehwe ena obone fo etuate anko ena obone fo hwehwe no wobasoma obofo trimode de wonyago ponso obasoma de ba de obofo one day obasoma obofo trimode fo bi akone so abawo so
Any ama osisira wa fani na ma show. eba ni saa na saa abɔfo tirimɔdifo ni hyia wo de a anka da na obɛhyia saa abɔfo no anka piri mɔm sɛ anka osisira a yɛayɛ dɛn yɛafa ne mma adwane mɔm ɔno mɔm na nhyia wo dan sɛ wobɛhyia abɔfoɔ tirimɔdenfoɔ no da bɛn na ne bɛbɔ mpu ne mpu da bɛn medisi yɛ yaa da bɛn ɔse tie mi yɛ medisi ya bɛtɔ pato no so asɛm no nyina se Atuateɛ nko. Bible sɛ atuateɛ nko Ɛna ɔbɔnefoɔ hwehwɛ sɛ ɔbɛtiatia di Agyimisem ayɛ bɔne atia Nyamesɛm atie Nyankopɔn asɛm Onyankopɔn sɛ wode adi bɔne saa na tena bɔne nim tena nneɛma bi a Nyankopɔn bɔdi sɛ Agyimisem tena mu saa de ansesa wadwene na da koro pɛ ɔbɛsoma ɔbɔfoɔ tirimɔdenfoɔ bi abɛmi ti akɔne so na ɔbɔfoɔ tirimɔdenfoɔ no hyia one on one a da no ɛne ama osisira wa fani ma ɛnyɛ nka ma osisira a yɛakye ne mma kɔ ɛnhyia wo ɔmiti wo mu dan sɛ ɔbɛhyia saa abɔfoɔ no sisira a yɛwia ne ma ne ti ɔde ne bɛsi ɔbɛtete wo pa saa ɛna ɔse nka womiti sise no mu ankɛyɛ dan sɛ ɔbɛhyia abɔfoɔ tirimɔdenfoɔ no frɛ me ne yɛtwetwe nkɔmmɔ frɛ me 055 955 2686 055 955 2686 afei nso no wobɛtumi de wo voice message no afa ɛyɛ yɛn WhatsApp line no ɛso ama yɛ ɛno yɛ amanonifoɔ no yɛsrɛ mo Ghanafoɔ no yɛ a monyama amanonifoɔ no frɛ 055 955 2686 na ɔne apostle Juji kɔmmɔ sisi a Can Proverbs Nyanko Isaiah chapter 9 verse 15 Hello Bachomento Nkaye Hello yeah Bachodi maybe I can free Isaac ni Labadi Michelle Abadi phone nyina so Bachodi obadi shira onchira onso mame ebe makuma nyina bubu mi unyame ye mi ho Isaac ni ebe ha mi ba sorry Saturday so be ho mi Mate obadi nsha bebre ya de mi sro kla mi sro ewi ase kwa wie asem na e ba me ni nyama mi ho mi daddy we die mi nam kura mi unyame ye mi ho obadi shira ni pastor menta ni pastor ke ni mama bige obadi shira mu nyana nshira onso mame hello Bachodi maybe I can free Hello, Daddy. yes sir Good evening. good evening sir Obadi nadum yeguso The fellow Paco Casofi Sutu. okay meet you That is Nakupo Shao. onchira onso amen You see, like, say, yes, then you be one. You say, Nakupo, and you do because you're you. Nakupo Shao, we shall be a thing. Pastor Chili Pastor Mesa, we shall have a big dollar. You know, possibly, one other way you will because it will be local to the room. But the step nice a crime to the direct thing. You supply a boy. The new man is a chairman. Because you're changing. I'm so going to look at you when you do. amen Also, I'm from Yakupo more for you than Yakupo. amen me was so shira ma ba afonso hello Bachodi maybe I can free When to be a it's own senya o ye no challenge Yankupon 2 minute plan no 2 minute ni ho Ichi u preaching ewo Sunday ni Saturday we know Misium na mitna ta me dun na mi say no kre because man me Benka semwe kakra u preaching we me tu kwan baby koye juma nti from madam fu bi ewo kumase anam ka chen say yen kwa sorry Sunday ba ye kwa sorry Saturday obi sam Saturday ntia nam so he said they are just fancy on train and you also miss baby a topic e wo mi de wadawroma yen hwe na obi biara entoto ne mansi wadawroma misra wa ne topic e ba no why hwe na Agyimisem Anku misra wa anti wa transese ne ma bi ye woni ma bi obi be kana sem frenchem ne so no woni ma bi kitu bon life ma Agyimisem wudi Agyimisem osun mu ase enti niam no hwe na Anku u a ebeyi wadi ebeyi sade na dia chechwe dia mpoya we enti misra wo osun mu ase dwa bi wo no amom ye ne ntwe ho mfiri sa ne ma no hello Bachodi maybe I can free Mejo so the bank Agyimisem so hello Hello. yes sir Mbacho mento okay wadama udi baby agasa free
Kose. Isaiah chapter 9 verses number 15. Isaiah 9 verse number 15. Hello, Mbajo, di me be agasa free. Pacho me kasa fi dance one. Mi chia dance ma fo nyina. Ah, papa ya mi shira pa. Papa we. You Biblia me di TV atu civilization it's you. Na papa no say Oyankopon na eyu ama omangana. Ezi Oyankopon insha woni oba na. Amen. There are no buka asembe na asembe na wakache ya unu yansa no. Ezi papa no say just yansa sam ana wakachira wumba. Na woka oje nso edema wumba. Papa ya misha. Insha Allah. Number one by what time for Bia and Miss San. And they Emaneshiasi. Yamisha no Yumapa. Amen. About the insha Allah. Can you be uncle? Can you Isaiah 9 verse 15. What's the answer more? What's it opening? What's what penny would hear me net? Any new yam for Penny when you for Muntiami. any teacher, Any teachers won't hear me. any a deep for a trotch, Any a deep fat treasure for Munyamuti will be with the Agyimisem Bia 1 penny in Fiamunuani. or my quench from Or my quench for the Suamudi Agyimisem, or my form would your mercy car at Tamoba or shed Dubai. Shani Agyimisem. yes. Now, would you? I can't tell Master Betty to Chobama. To Chobama. Hey, would the Agyimisem when one more? Shani one womb. Oh, yep, check on for no cover from 40B. And Agyimisem no alcohol. Now, the way of Fian's way. What said ya? Na Samina Hunamani. Plan Samina. Kiss up now. Oh, sister, brother. What's I brother? Young one, Young Ponce, or to the Mantium, I meant when you need your Mantium. The Yamas is one we miss any Francis. Ah, Namante, never see. when I conquer someone in my Danning concerning the Moya for Bonnie when you didn't fall. oh, man, look at the dentist. Brema Cananuna, look at the Yanko Pobia, that it's not God, or one a Benny Yassi, or Chichiri Bonanoa, some poly etia, a chain and cattle. We are banano, a chain and cattle, or to mean what James said, Kumo, or bit me shit and yellow balabas, what should be a woman because you are Shabra Wakra or for a young guy. No Quayabra lie. One none who come to get some. None who can get some. Yen Yamuno, Sandy when you never point out. Before man, or Sunti, not really say, or your gun, or your chef, or your nigger. To a yet your pet. One day, we shall go for Tim or Dim for no. Was he and Kayama say Kabish Sisida? Yachinema. Yes. Since you're actually much your own battle. Along Pacho Dino Yagazabri. Hello, Papa. Yes, sir. Good evening. Good evening. Papa, or body in shell. Amen. Tese was saying yes, and yes, sir. Oh, kuse. Along Bajodi may be free. Bajodi may be free. Bajodi make us free AGYEMANG global. Michi AGYEMANG for you now. About that, Pacho body insure. Onja Then Pacho, me started to watching since lockdown, but then I'm in your Kwanyama program. Uchiringwa about the insure. Now, the agency did be out, I say, Obadi Wanema. And the creature do. As I said, the one I must start to chill now, who pitch about who now that didn't meet you and went to me. And I said, the boy of Padia,
nkwagye na ebe ka wakoma ma hu se na nipa over biko ti mi start chi o no ma sesa funyima bebre e do ba de ya wasim do ba miziase na ye tiene se na no Valentine's Xmas ye mi frame na mi Valentine de me sembe pacho sai Agyimisem no na mi nim enede obade lo him ya wada romanti sia me so aponche ma be fa ne Agyimisem ni ntia ma me so sia de min tisa Agyimisem na chi bi mada na bibia ade ba kokra na manika won pastor King won say isam de national anthem so nya ka enode mbia national anthem and then amojije hunema some no cry like chimpa untminda ya body insure why on to nkwandam amen onjira bebre basa di peje Agyimisem first obi timi kwatra be bi keke no akọ no anam keke no mari no de nsa na aduane nka ho nsa keke no de awe ye fuse fe de kalomo se de yo minkasa nam na awe ni nyo ba de de si na obeba na fe kese wo a wo best school fees untua mo kore na Did say ya no owu nso anasa o masa ni na mfa na sa be bona man pese ni waye na se so mo de kai no Isaiah 5. Isaiah chapter 5. Verse 12. Verse 12. What's it? Was it there? We have feel that venom. Can you go? 1 year. Was 1 year? Almost na petutu. Almost na petutu. Edi se chire. Wo sire pe. Ebi tibi ko sire pe. Eme nsabo. Ne nsabo. Ne nsenkuten. No bi wo to bet ni abotente. Oba sasa. Benkane pintin. Oba sasa. Ni na o ma ponto ase. No mo tete wo no mo ren sasa yi. Nanso Awurade na ye ode. Nyankopon ni ye de. O mo nhwe. Won fa mu sa nhwe o. Ode sa no wawu oba akum. Wawu Awurade ni yem. Hello, Pacho, di baby agasa free. You frame me no am Mr. Crash am. Metio. Apostle Namisha. On shira onso. Apostle, free lockdown me and start saying to me share videos do on Facebook. Namisha. On shira onso. Because na me mayera. Ira de mayera and so. Obende. Anku pon na mo so ama ye hu no kra kwan. Amen. Na 26 December ni chamu na me ba me no ba sisi ana nyema anu ke ni chama me nimba ba na me o line an ka sen kan do ka ta ba me ya ko da ba the bomba me so a so bomba ya ba me na ja e kwan bi ama because ejuma me no mo chama man Saturday o man ko aso why? Saa de na enwuma bi de yeba no mo so na mo se mo ji right to enso nkwasi asem right die na mo di akiri nkwaje mo right die obi asakra otie preach no sakra yo ebia na nko wi ayo no do adwuma mu nka o ma no kwa na oba so beja o wia preach wi ai sa asem ne ka obi akoma ne nipa sesa na adwene so for be na to nkuto obi so asakra da akoton nyama obi so asakrada asam na mani pasakra no yes ayira nti bisira badwuma mpanyifo moti bi se ya na magya won na mnante no ahwe obade akiri kwan ono so ne right yes but we say pro de mumbi mumbi pro no man nti obu anu ote wonu bokro no kura bokro no preach na pem no wonu no wo so wansa nkyena fie mo ma sori yo. Hello, Pacho, di baby agasa free. Pacho, shalom. Yahweh shalom. Oh, Papa Champoni. Oh. Ajapa, Yami, Winslow, and Anadu. Amen. Ajapa, Daniela, Lady Wastemono, and Lady Bobla, Francis, Nina Tower, Yanko Pondi, on Tower, Obekoto Asho, so die Nara. The Koso Bompire Mawa bring Nara, Encanter, the Pasta, Mensa, and Pasta Chin. Achama for a day to do for. This is who are the Mamma Mebe, no Mame at Alisa Champo,
nyinara dia nyina ekwe nkutodem ebom paye de maye papa so de dia nyinara ubetina ona so no wetini amaya sempa no bi ati and now wasem so ama mini akwado nyame ne oto wani ni yere ne ma na busia nyina bitu anamo aba ama nyina yakọ obakan complex yakọ sumo di ajapa le strako de so strako de maupa na enkanka ye papa pasta lensa ni da nyina ni chechra o de mai o zeni obakan complex ya zeni mendes nyina da nyina ye ko ekutoje mu a yan fam pabonta ye papa wachi se ye tu anamo bawo na se papa eniema asisa na megidi ye se ya me be fa so na wasisa so da aja asasi bi wa mi tu ho anamo do be temenka body insha bebre ni na chibo meko amudia ba na de me kan se nyame oni umma eni mama mebe mama abigail kafua the attack be the boss be ya real be the nkola no se sure and say ya really a bit keke lenso so enya de betra ifio and a betra no party no so ya me unshira no nya okese na then na so sia ni bompai ye na ya de asempai so akwa ya me shira ojirawo no yoso no nyo akoma so ade ma arofonom me catch your plane enye beji kosom beji kotua ene mani panya moto da bia bra bebo afode bo sa time obi abetra se nwunu ase bekumo dwan na fa beye bambo unim se abosonsom bekumo dwan fa ko na kwaye bambo ma bekum na ntwie na akoku na wakoto na ntwie akoma sofo waku na mo nyina ma sa achare na wo abache se sofo mu ade ani adi obi na ntwie ode akoba afode da bela gibi mangana mo ni so betem ya ka bambo a eni nyamsuro yes bambo eni onyankopon ni suro usuro nyankopon a ena unya bambo just why waje say onyamsuro de unya enti wo fa udi bone na akopɛ protection akonfofie na abeko Psalm 25 verse 12 onipa biara osuro nyankopon no obɛkyerɛ ne kwan afaso wati kra betra papa na wasefo anya asase patna so awurade yi ne tinama sam nyankopon be yi tirim asam akyerɛ wona wosuro no akyerɛ wona woyɛ den wosuro no to dia obi bra beje kotonsa gi fa kotukom gi fa to wasene aya agyenanom fatua fasa sum fashiwasum hona odo wira den akɔhye to no kra unya no wiase ani kese bɔne de wo mfrim kese me du adanse se wo firi bɔne mu a na wo hunu nyakopa kwa mu nante a e ma obambo dukudem hello pacho di na bia kasa free kose kitua bia nsa se ne mo so masere da no momoa me hello pacho di na bia kasa free hello yen pacho wada na kasa oh kose hello mitio kasa mentie on TV so tie fa wo phone so hello pacho kasa hey yengwe hello yes sir hello dad yes sir kasa Yahweh. Yo, Mate. Pacho da, temia bit often inside the cow. You is shiro. When she also. Oh, you Me tell one kakasa. Yay. Shalom. No, I just Yahweh, shalom. Your friend living Yahweh 70. Awa de nsha bebre midin the apostle OKOH AGYEMANG kitu abia nso ye pon a kakra bia wo bia fa so yase na yentimi nsamfa yensamfa sempa na mra na box na mebo a
nko bi aboa me sɛ ɔno manage me nkɔ broche nkɔ pe bro ni bi mmiri mu no ɛna ɔka no kronya aboafo da bia do bi betumi atonton nneɛma dia ɛkyerɛ TV so to oba on kasa obi mu ano san sɛ obaba beto nkunu obaba beto nneɛma no wanya firim me ni bibi a meto asempa na me de ma ya me nyobi sponsor me a me kama no ato san sɛ me nso obi afa ho ka no ba akofo so yure du agunti ɛsɛ obi anya hu nkyire ne bi ntime de ma yɛ kra de sɛ mommoa me na me mfa sempa no and me spreading my wiase afa na nyina enya dia de tie wona sakra ne bi o de ahwɛ me every Sunday bi me bo nipa dodo so nipa me bo ma no kropo nya wona sakra fi January ba last year me bo nipa 3,522 asu from January ba dia enka ho kra me nya ma wo mo kra mu kra e enti obi wo nhyira wom sankrofo wom nya no obi am roba obi yesi sabre boni bi so ate how be obi so na sabre na ne kunu asumdwa ni fie na asumdwa ba fie obi sabre na ne yere asumdwa ni fie sabre asumdwa ba fie obi so na mpansam efe na ni da na ni so ate no efe no ba ade so de ne dom ne wosra wosa ho no wosa de be hya ne nsa etu onyankopon twedi ampoya we oye adwuma we ye bremu sabre ya we frɛ ne ma oti sabre oba de ne frɛ wa from we ye bremu se de be a nkoto so we ne amaniem eti emu asɛm na bomfia sɛm na ba wo nkyɛn som na sɛ oba de so omwa na bob bra sɛ o kristoni ni o gidi ni mapa na wan na te sɛ de wo pɛ da bia nya sa topic ni be you hwɛ ɛna Agyimisem bi Anku. Hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, you're in here. What's wrong, sir? Apostle, me too, watch it. Na me too, watch the same thing. I'm be brave. Then you will preach for Agyimisem in na unipa. The phone power, Apostle. Na me too, watch it. I'm a born. Amen. Na eda me me say we preach in the ano. It is said that man me say na me ba. Na me because I'm quite just so much in the other day. I'm assisting to I'm assisting to a bonny be brave. I'm actually free. Uma entrance for town. Apostle, what's some of the other done? Empire Bunty, the news can about so I say. I said the Bay Ghana for you, not that if you want because Ghana or minor Katana, a pro. I say, cry. Quality, Yamini Pa, two four. It is 20 pesos on Bonnie. The Apostle Yarin Count. I mean, so they are to be going to my that's what I say. Amen. No, you are coming to Mom. Send you also want to be one to make one there, want to be done. Miss Men preach one name to me. Demand me material, you said, you cross what they are preaching. Yes, I mean, what to me? Bet you'll be so much, Papa, every day. We bet me at yes, I did when you can't know what you're woman, you're cooperating. Onye da eye na bank akwa fakano afa t-shirt ka afa fridge mu ka va da kaka afa bibia canopies band e ko nya afa mu afa kete ni akabi o ye ni na wafa die ko sie no akopon kan che se mu akwa pa no kwa so obi wu afa na yi eni mo nyam na agye ba de ba che won kwan se mo akwapa no kwa goso nyakopon so odibo ani ba ko sakana bia abofo mpempem eni gi wosoro na be wu no na nipa hina ya sakra omo a oba de ani agye ena ye nkwaje se na mo so na we sisa na dwene betimi aboa kitua bi ensua obi entwa bo ma kitua bi ensua na matiefo da wefo se obo e support e ye nkwaje sem a akasa everyday mitimi ba but obi wana dwe se we beboa misra mo amoya me doso but wana boa me ni swa kwa wadwe ye o se obi beye nti sa na obi so adwen ye no ibe wie chene ejira be ejira no a ye de betimi aba ya famu de ye betimi ayo patiki nyane senka ye tiso de bia kan me bo preach we na ma bon part watch na nezi ana topic aban ma bon part topic we on ma me wuri ebu a me se part be ban so me wona me dana mi already oba de cha me topic am mfa ma na ma just a topic na to yesu ke ade a me to so watch na aka me se me to sa topic we so aboa for wo hi oba de mfa ne se nka makoma amen na mo nso nkwaje sem no na eno ne bilidi akonkwaje nanim
akobu akontamai. Bible can say more the book of Job, chapter 29, verses number 30. Job chapter 29, verse number 30. Also, dear Oya Irano. Bible says, men can show the Oya Irano. Inshira so. Papa will hear me, Mammy, I will hear me. She, the Ninshira your day, Emraus. Dear Oya Irano. Memeno, Yamwa, Naninshira, Emrayanso. Now, this such a wish run by and so, and so pinto was my. A pegi of Yatachin, the dear sing concos. And yen Yamina, now by your betty appear Punamau. By the Fanning Mosra. And Femie Prom from Mount Sawajin will be what Tibonim. Ubu, I must say you a quarantina, some way by net. Ever four be net. If any bonim. To one that saw you, Munano, one Ibinas Adum, Binas and Shan. Alone, but your dear because of your family and son if young common. Was still Megasasi Chama, Papa Bani Salon Salon. Yahweh Shalom. Oh, Papa, I won't want this way. Nanka means to be a medina. Now, so lockdown, I'm going to send family and then so my bedroom is living hours. I'm a new woman or bad time. To see I super on a mayor. Now, so I did my hope and many very money say Papa on you the mark my yata minimia may say may share dine say minyabia na me few say am pass me no person in maintenance or ba metamba one man ya will use mamia Matra for many years. Ay they are trans for 5 years. Hey, my dear Agyimisem. Now 5 years, I didn't do a wood in Yama want to talk to why you are saying why you are one dear. And you anyone who Agyimisem me patch out a German and mobile, may catch your play. And to know, catch a beman is on can't show mammy. Matram Viencia. Oh, mammy, Opa Beman, I read so by Jelisa. Crocodile. Nimpo waju, wajama watu Tony Amanu, ama aka. Busiasi kani we sisi ade metwe na minimo minini nyina na ba sorry wa tincheche o she mi gen o kan say subo no e no ti o January we obekwa akoye sisi ade minim da minini ka bibi onti mi hu say bia enti Saturday obeba sorry we o minini beba me ya po afre me fana mama me on frame what you say Agyimisem onti me di say Agyimisem no say mo so onti ewu no say and topic we nkrofo very good normal yenko ne ene obusuafo nkoka o ma me so ne nkasa say mo ntom say nantwie na onye nantwie ye nipa na ebo no mo nte so na kakra bi onti meyo ho ade cause we bu nkwase ache 5 years we use ache o but the Agyimisem ache mesrawo kache no so otie mi a kaje say me see pom fra me fast pa cho you yes am beto no baby am man so akoto. Hello, macho, did we are free? Nani about I just such a ben idea about it was what I can you. To quotation, quotation with the book of Acts, chapter 3, verses number 17. Can 19 mano 19 year some J 19. Mosachira madwin. Bra wa sachira wadwin. Na mona na mo ho. Dan ho. Wa papa bone. Ya papa bone but wa sachira but wonya dan. Una no. Pomodi ana dan ho wadwin sachira no. Wa sachira so wonya dan. Una no. Brother no. Sister, mona ne mo ho madwin sa nya samu a. Mo bone nda so da wo twa mo. Mesra eye ma pa sa ka be hire sisira ya che ne mba. Dan so be hire obofo tiri mo dem fo. Hello, Bajodi be ya ga free. Usiafo no so ya mayiri aware so chenchere nim ase jama oba no ya wa ne ya jama mafie obiom ese papa ne hwe manim wa yiri wa aware so pampe ase jama wo giska ne fi be ma no wa unko wase obiom obi timi charge te sadia sabi onko na se onko obiom Ojimi once and for all yes am bajo akasawa na mi di awofo ni bi achi na Udi no ya kasa free. Hello. About shalom. Yahweh shalom. Eja bi ba ko pe. About ajabi ni mkasa fi labai. Oba di ensira opa. Ensira wuso. Apaso oba di ensira wi pa.
When you apostle say you know, maybe say na topic when the apostle be to make a quotation there fast for her. Apostle say quotation power what you go on man. Remember could that give me? Like I'm afraid that I'm missing a word give me. Apostle Oba against the way the dance say Oba Jaya and what from. Bible said when Yankopon friend no to Yankopon asem no Paris do. Apostle Agyimisem enti kwabrania ko ware Oba ye no ho ade. Wo hia se de go. Oba no. Amo no akata nso so ase kum no ho. Agyimisem enti. Wo na Agyimisem. Apostle Agyimisem enti kwabrania wo ne baba menenyi no akata ne nada. Ama apada no awo owo ya so kra anwo ba ko apostle akọ ntafo apostle wan di Agyimisem ni pada sani kwabrani oba de awo no ana bo na ba ta so no odi do kono anka se buradi han etini jira bonten ka se ye be sun titinyame apostle wan se Agyimisem ba so a wan di edu kokoyue kwabrani so what did na sort of ya so ka nkwaje sam chire nipa da sani ya we ma aye ni asem na ti no no gina ho ana mi ko Israel mi ko fan suo bai eti mo me di suo no bi na me nom me fa Cambodia apostle of Cambodia no ye so jani okoko no apostle Cambodia apostle wo nkwaje asem ai nipa da sani edi awa sort of fie eti mi gina ho ni egu nsa the song Yame. We had the snap at a seer. Apostle, Mr. John, the dance here. No, me shut snap on Yama, Brania, Shiro of Penny, the Fabra, no Fanya, the Naya, some of the Shiro, the Apostle, this. Now, a moment, I am Apostle, Pese, Bobo, Mudimpo. Now, but there are some more movies, I see, Jonia, Bomudia. Why are you in a big than your move, Queen? Also, I remember the Americans of body and finance. I can't shout. On two come when we were busy at something in a pastor, Pastor Mensa. Yeah, what does we get? Remember, maybe I hope about the issue of memory. Bye bye. Bye. Also, Yamba last one, if he young no manoni. Wow. I asked him, Baby Satisca one if he has the Gunuso. Obia me wo me nkubin kan kansan bi nemu topic ne se hwe ene Agyimisem bi no eye wo secret bi Agyimisem bi enku wo mu a wo problem o ne no wadom ne no nkwaje da mi subre bro nka so wo afa me ko cho ko hwem ko fa wo fa nipa nka so kan the book of Job chapter 16 no a wo ni be fa nipa oni pa kasa empie yes when I trim. And you break up the Pacumatio. God, bomb crack China. What one so? Debbie. What one so? What is Simu? Tobacco dog Kaja. Aquanente. Debbie. Can you be one trim? Hey, Tibewu. Hey. Yay. No, for what started a preview. I am Quasia. Didn't Agyimisem what you know? None one can say, when you so. Ne chokuru wani so ana me say ho no be sweat defor be sweat defor me slow topic no anya mbu ni yi obeka say ye topic ni hwa me say hwe ana Agyimisem bi enkum hwe no Agyimisem bi enkum wo de fa sam ne sa gro bi na medi me so obi anu a okoma na tiato anzo akokokro twani ti wi a oda no won nan ya akoko bi kura watwe ntie wie na wodi na to tirem na wie so hye gunu so wo hye gunu so no awoso no ho na koma na nya de ente wudi ma me ka kira ka ne bom chance ano na koma na nti o wudi ma me ka kira to ka bibi wodi tirem ani panti o oni panti o Job 16 o se nka san esunti meni abri kokoko wodi owo wudi obekira owo sunsum isi wa teteso akye wo no wontimi nkasa na wontimi nkasa yes mato kansam no otrim empie nkofa komanuma sam bebre wo mtima empie no me ko e mebi nto tie topic ni ye me se hwe no Agyimisem bi enku mapon so masene me na ma na me ni tudwa
na me se gusu de branch so Cape Coast and now me preaching course of Cape Coast the one of FM station back. Yeah. Fridays so Kumasi Ajinkwa FM. Body hu yemo. Amen. Body em fanu se nguso. Amen. To show Cape Coast obetin akwa soro ho. Ewi omo the branches ni numbers ni be den ebeguso. Ba bia wo so na pesa safo ni bi ba ho no a. Ye pon a omo the number ni beto WhatsApp number no fa. Now so your home ambassador na trance. Wa boa mansa ba kuro bi mpen. Na moso na kachi nsa ba mukuro. Na moso na kachi nsa e ba mukuro. Na moso na wifo e di wifi soko e bai. Bona che sen soko wi e ano odi nchen da mango die. Di kwambe na before so living here 7 day be pi wukuro. Ma woni bi atim kwaji sama sesa na dwene. Wa boa ni bi pen and start so original. Yeah. Se Christo sira nipa. Bible so bi nko sampa no nto ato afia setrase mu ama ne nso osa hinani. Minimu a. Na ne wadomre. Yankwa manani. Hello. Yeah, living ya well. Ati asefo ni ma. Yeah, recall ye nim. Yensa ye jo. Yeah, living ya well. Ati asefo ni ma. Yeah, recall ye nim. Yensa ye chi. Papa ubenie. And then so about the insurance pastor mensa ni pastor Che. Say ne wamba na benyan sempadi ama wumba. Amen. Shana onipa wa ma Agyimisem amfa wanko wuo ma papa and then kola ba wiase. Ye Agyimisem ti gone too soon. Ye Agyimisem say yentie nyame asem mfa nante nyame asem ni nyame akwan mu nti no. Se si adoko na akora tada onu wu. Obade ya wan shiro se da bia me se wo de wonye wan we picha na nyansempade ma wumma. Papa ya wan shiro wa wiye brem no ma nkwatenti anwodin wom nyansa ni nimdie ayede ya kyerɛkyerɛ da bia benya bi dia kyerɛkyerɛ ni ya yira ya ya si ebedi wachi ye de yensa ya chinko be ewiase da papa nyame nhyira wo wasɛm a da bia etie ama magyi na pintin ama mahu sɛ na fɛsɛ nipa ya yira ena me de me ho e won nsɛm a metie firi ho me di wachi fiti 6 years ni a me follow wo amen obi anti apostle Agyiemang mu ntie ne sɛ wo kan sɛ bi na keke na akyerɛ yɛn hwɛ ne yɛmfa mu aba ne yɛnsua nyansa ena suatra nti amani pa agyimifo suatra bebrebe a yɛn nanan first wo nam akola wo hia panyina wo sɔle gyina wo mpo na konwa na wote so ade ma panyina tena so wo nam na wo hia abrewa na ɔso ne ma wo gye na ade akosi ne fie na wakuta bibi obubia mu wadi se ni pass mesi bani mena na ho so gie papa nyame nhyira emrani akase na aka me se maami wie na me ne woni wono so waye se pefe wona mo ka akele osi amman oba de nhyira papa ye nya ba go akele amman oh nice dale ye nya ba go amman Mani agrofo jibio. Hello, Bajodi, maybe I can say Apostle AGYEMANG. Yes, sir. Mene ofe jomo ohamambi. Kwa moni kwashia fe moko akagbe. Oye fe. Topic na waka on premier me dedo. Yele boni e hale ha. Obo topic ni mana ede. Ni akpa fe moni ehia. Tanle le fe keji. Tanle le fe jiake. Wala hele Mo he Sunday. Okay. Apostle AGYEMANG kebo you. Nya wo fe atoi ni wo bulletoi ni wo ke malemi ni achuni. Minga manfiwe ni ewe wine Sunday bi one Sunday ni ewe ni se ko e. Minga le agbene nwe ula ko ni apostle fe crusade ofanko diu nuku eyewa mi eshe keke ni chwa ke apostle AGYEMANG pe ibanye yue anokwale echon asafo mbi ke mambi wo ya wo inoyi wota o Yesu segbe ni wo se ku e wa bo akonta popa wo pastor Che pastor Mensa
Mama Abigail, shida ke jimwa Yehowa ke hanye fe. Amen. 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 Yahweh Shabibri. Onye wakuma so ade ma topic na obo no nkram kra na emede no. Mo kwashia. Kanu kwashia gbegu. Shalom, shalom. Apostle Okon Agyiemang, Pastor Mensa, Pastor Chi, Enemre, Mede Inchia Efre Elohim Yaho, Mede Mamuni Adwuma Pa Moye. Oba Blood Isaac Germany, Amhogin Glaben. Papa, we dear Enemre Suwa Baby Yeni. Shena when we on Kwasa Semo. Papa, my testimony kakra me kan say, a didi for uti Apostle Okon Agyiemang. Esamna papa na eka no obia ntie no mfem bobra omfem to anamon na obenya nkwaji because me mehu papa no na mehu no so a mehu no se onam abonten o papa abra wo ye wo de fasting 50 days see no me imagine say the Paul kan o say monhwe me Paul nsua me say de me hwe Kristo susua no te me imagine say me so me fasting bi na mahwe na me fasting 40 days last week Friday na me see ye na enyama Messiah eyi kire me wo ho no no kra me ka che obi anse obi a wotie obi a onyi nasum no ntie won sempa na o kan no din sam so a obenya nkwaje ama ne kra won sam na wo kan ye kire me se ensam no emutse se ahwehwe ba ko miensa 3 times in my fasting day, 40 days fasting, no. And me catch a minu anamukra, many wesen. Me call catch on one Saturday be send ya radia yachram mwadidia midi or apostle to be anya careful no tea in seven. Te we are safane baby will be a tea with a witman, will be a betterman cabia, Brother Isaac Germany. Maybe a controversial man power. Inti maintain ya mesem keke, but Apostle ne sama o kan na me fan sam no so no me hu say me life be biasa na kame one na o ka chem say metuma yi 40 days as was me here fasting but in shranka ya we say Apostle why adwuma na we enso why afa mabrabo ho me kra waje me kra me ne idu anadwo a metumi sorry e bompaye me fra foforo me preachi wo Facebook me chechira nkrofo Papa Nyamishaw ene waboafo a wo mo so wo mu ma wode nsempa ne banyina Yankopon enka wo mo ye de aseda ne ayeyi na bema Elohim Yawe ne ndoba ye shwa Messiah Nyame adoma Saturday esen ye hia wo awuti Apostle Okon Agyiemang bia wo ben esen ha bomodin atu anamo wo mo Nchinglaback wo ye fancy this of this book Kessin overhousing bomodian to anamo na bring nani yensumele him yawe amen yawe inshallah kan for doba ya show mezi ya son kan Israel Yankopon aboso Apostle, good evening. Papa Nyamishaw Oradin Shaw omo ho ban o ni ma oye aya de pa obade na ya so udi abugu amaye Nyamishaw omo obaso eka Agyimisem a ye wo mema bi a Jimmy bata wo makoma ho pa Radin fam boni ncheme ye wo ma bi so Jimmy bata wo makoma ho pa Agyimisem ya wo kan Agyimisem ana de mikruko oba ene kunu fi asase so bema owoyere Agyimisem ene kunu am seriously say on ne boni ncheme da bia wadui Agyimisem wo Jimmy ne se basa nyame be yiwo firi wa chese ya na ahote enti memma ni ma ti awade ase ye what kuse Jimmy etabra buma ye Jimmy no ye ka dress asema omumfa ekwa omfa so dress ene memma ekwa fa so treat ye yire ni ma
kwan fa so treat you no ɛho punishment deɛ me mahu bi paa ente na topic no ama me yura ho na sa tomakoma so enti na obi biara wotie obi a no fa so pantie nwontwe ne ho fra Agyimisem ho abrabom Agyimisem obi di ne yire bɔne a wɔnwene ho obi di ne kunu bɔne a wɔnwene ho me kwa before no na me nim sɛ wɔ akatua but nyame yi bia mahu sɛ ɛwɔ akatua pa also be yibo 40 body ɛna ma me yura ho too much kose te be ma beba wiase na wo bra wo be fra wo sɛ obrempɔn na obegu na Agyimisem ti kose obi ewu ane obi ewu se din se wo ba wo be siso wo ka se e fra wo ba wa wo ne wo ga prema ni ba na obewu na bakɔ hell no fosu wu abrabom but oni so wu Agyimisem wasi gya Agyimisem ye fa nyame asem atu ye kom ene ya no sense e beto lipstick sense e be hihye ye ho chen because anything fa ye nkwa gym oba de change ya adwene dia ni betimi dia amen hwa de bi hwa o kan the book of Proverbs chapter 20:15 ya sa se we mu de muntie wa o mu de muntie me be chama se mu bi wa verse 22:15 verse 15 mu de ti bible Agyimisem o se Agyimisem e kekere abofra koma ho oh adeti ne Agyimisem ko kekere abofra koma ho kwai atetene aba be me de atene aba ne be me kola na firi na Agyimisem mu okay na panyin so Agyimie sakwala ye Agyimifo a ye se aba na betime me na Agyimisem afin na panyin be Agyimi a eti akwala di Agyimisem na ni gini na mfiri ni wo di nyini a befanu nega chef ayoma owi anu aka cho se o a guy Agyimisem no aba guy wo guy obitimi cancer media me sa anyema me ye experience wo ade kono o ye na Agyimisem no osan we experience enna me tu fu se hwemu na Agyimisem no Anku yes wo anwu wo yes hona mi sum oye bia chai yanko hello Apostle Onyame Inshirao oni wakenka fuo nyina ene message a wodi abetu dwai ya meduru hantem nanso kakra yetie ye no nyame anim ni ya asem kese ye ne atikrom ha de ya ni hunu ene de ya asote ye ekire sa wie ye ne de aben kura atra so we say we asem a wo kan krom ha ya ma ho kwa so obi a timi tobi no anom enti be kakra no de ha amaya yetimu America ha de ahwa ye nyina ye dwane abefie firi se enkwagye bia ni ho a wo tin wo krom ha ne ma e koso de ya ni hunu no ano odin nyame nhyira wo mebre se awie bre mu nyankopon nam wadom so na wo biebie ye ni bie ya adwene mu enkyerɛkyerɛ bi wo ho a wo de agu kwan mu a ya transform for so many years papa yanti bi da ye nhunu sane na kwan sitie chese wo yi bible quotation ne to ho a asa de ye de ekura ye no nko eye sono nko kura ye ti asondem twie sika tugu de ye koso wa asondem no ano ohye etinyame enhyira wo mebre se sa bre wo bie dodoa ani wasam no de yakro no ekwachiri papa mene mema ne me hokani se husi waba so se na se yenya akwa metie wa ye chese na ye mesi ade nyame nhyira wo papa ye chiawo echia wa kenka afu nyina onyame nka mo ho ani adwuma pa mo ye koso ka mo mpaebom se nyame emmɔ mo ho ban onkura wo so obi biara obepam wo wutiri so onyame mpa ne ho ntoma de ye hwehwɛ no ye de enum se nyame awie bre mu nyame emma ho kwa ma bribi bɔne nyadai anto da yanso ya ye krado se beba abeboa ama nyame adwuma na wo ye no
the SSA Drubiano, your support ni sika, betting their support to the Yanso, and Nimi Hokani, Yansu Yabaye, near support to Agyiman so aqua anymore. When I mean can that I was maybe bye bye. Bye. Yeah, we shall. No, you're so you are come as well, dear ma'am. In hey, you do actually. Yeah, good evening, Apostle Kwajimai. Any Pastor Jenny Pastor Mensa, Nyame Shamupa. Good evening. Me Frefe France, I did Victoria. Matimu Kache. Last me say no voice recorded, but me send you no MSA late into much me more. Sisia na me ya de work kitchen me hu se maba line no so na jama di mika mabe connect ya mama TV na me hwe sisia nyakopon show pa any your friends so sorry man nyina ani o yire ni o man nyina ni wabusua nyame show why apostle na enya Agyimisem na odi ba na eboa media agyimi afiri nyima pii mu na efesus no brother na yeni ni wo France no ma contact no very good and no he kwan so ebe fa ebe boy ho ano so na be ya Agyimisem no yesus no ebe start yeah wo France no Saturday we are France for yakopon show na nyame Agyimisem na odi ba no bibia wo kan bia no krapa so Agyiman because Agyimisem na odi ba no etufu pa intimidate me hu say ya na mani agi basu ba preach ba your friends say YouTube say na me hu na mani agi because my faith to be the free preaching just a name me nim before you na wa mama hu no kure no we are dynamic preacher ampa yakopon show mo ahondin ni Pastor Mesa ni Pastor G ya we shall be don't you so France for body adma na ma na mo frɛ mo behia mo behia Saturday we ya unko tutu mo fo body adum so a yenso e behia Babylona we de jama ye nyina e chista we po jalo fe jama na tuso man na jama ni sama Babylona we mo fe jama na tuso man we po mo fe jama na tuso man ja Rastafari Rasta I got here on Babylon Rasta I got here on Babylon freedom fighters I got here on Babylon Rasta I got here on Babylon. They said no see Elohim ya wari wentana after 5 years. Now who am I going to try if you can put me down? None. Come on, church, we had the Kankali line on the top of Ghana. Holy man will like King Apostle OKOH Agyiman. Me say Rastafari himself Kumabi. Apostle Shalom. Didn't check if you Elohim ya hold the mouth. And the pastor Pastor Mensa walking come for no. Well, what waffle? Elohim ya when slow one. Dream power the tower. Apostle, the whole Ghana in this size, the whole world. Maybe they be at the man maker. Be any Sunday, young son, Eddie Adumano, Eddie Educrim. To be any ho. And there's no body na modo de Asempaya ba. Agyimisem ya buani panikra. Or Flemmy ya bingi man, Apostle. Share, nipa da se ni hwiayansa nti won kwasiade bia wo ye no anye beku won nipa no me oyo bai ogbo adwaman ogbo kro no open Agyimisem ama ne kra no watuma dwan afiduma de ne ho a osofo hwe onti ase kra ambla no ntua nansa asofo abai che oba no ba be hie oba no kuntu ho no osanansa kwasiade nkutin nanse ye kodo asole bim na dentia asofo ina aka ho no men ye sei no ko ma me de yamfanto se manfi asole bim wo oman Ghana nka ya nkwasiade a na ye wo ho no nka nanse nka entom nka ya mewu kwasiade a na ye wo ho no nke bekumi pe usanda sofu ma me hawe da medo no me pe asem bi ti da Apostle OKOH Agyiman wasem yi bi nam de atuanamo a osofu ti menje aboba nkoto aboto afa me nkoto no mpoano na me ha no be fim do na me so ma to me to ituaka
am de be jump na no mato ade be che no de empo de amedi kra na yede asofo nkwasi adwuma wode ma ye ho powder wo ma mehu na ebo a wo ma meto moko a wo ma metwu ho asofo ye ho wa wie beba pe ko wonye wode na wo be sakra na wa ba apostle kwade ma ho abon wasu nti wa wie beba Ghana asofo edifo wa po wo ho wo ye gay minimo ina apostle ye koya esi yende sisi ye mbodi a kamabu wo ina ondi na me kwa soli kasi bi wo ye kaswa to boot na chiri ho baabi de ma so na no wonder na nse mi hu de nkrofo beble wo jejai Elohim ya wani mba bi wo bia mfa ne nsan ka won won twi won fi de ma so ne mu usane de ma so na wo mu anu akrepo wo de bandra gu nsa na tede a hye cage mu entum ko baabi a entum sakra na boni bi na ya entum ati ko etiaso ne mu entum fim na sofo san trete o kan we jaya demi ehuma ekodo nti beble di hu tiaso ne mu bad minim pepe so de beble we jai no body ya we nkodo nje ne mu runkum mu adwuma onfa ne san camp ne mba biara wo won tu won fi de maso ne mu menjai de maso na apostle ko me hu kire me na nshilanka body ya we na chicha no de nsa kame maye foforo kra ishamine mayina koye apostle ya minshira papa esha woden na Elohim ya we nkoso mbo ho ban ene we na womba mama mo ho mba sem biala a truth a difu biala obe sole etia na Elohim ya we sole ntia no ya bompa ma wadi fi no fu be minara ene wa kenkan fu pastor che pastor mensa o ma mo nkomo anim de biala ni pa bonfo bi obe trene sa o mo ndo obe chia nani boni abaifu ani biala a be hwe mo no Elohim ya we mfa ndo ba ya so mazia moja no mfa fura de mani no wona zeni ya so mazia di mu wo plemi ya obingi man bye bye ya samo ipedu echiri wonde wonu ne ura so de mana adani anansesem yes the word of God nyamesam no o kan Timothy na Bible ka se ni a kire wa nyamesam eso ura so de mu a nyamesam no adani anansesem Very Timothy kachira. 2 Timothy chapter 4 verse 3 nyanko. Fefri we nyanko. Was a pem cancer 4 verse number 4. Was will be one so afri no kora. And nipa be yi o ma so afi no kora no ho. Wadane kotia na asesam. Instead of nyamesam no, se so kotia anansesam. Oni asori jo. Me hu say ya anansesam sa. Set why unim no. Wuni maybe of you buy. Why don't you buy? Sa anansesam. No mapo. This sa. You mean could back mano? Man when be? Man kwadu no need to see ya. Okay. Only kwadu to see ya. Okay. Di kwadu to see ya. Me kosu su ya sa. Me sa. Nyame samono. Nyasa anansesam. Adanyo mo den anansesam. Also, Bible okay, 1 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Verse number 4. Verse 4. Be one of you pay your maswafi no cressam no. What the neck could tiana? I know what then free no cressam no quote then anansesam. Totu we are not their swam member back. Oh, I'm sorry, brother. When your friend Niki has a GB kind, either Grace or Georgina. Yeah. What would you say? Gina. Oh, but money number. Hey, come on, Debbie, we'll sit down. Come on, sit down. What's up, brother? Say yeah, anansesam. Now go for the we. It will be we nyankwani. Ube we nyankwani. Ube we nyankwani. Oh. Nipa very simple many nipa say. Obaka just say be enko di for nche. Oka say enko akonfo nche onko. Ti akonfo ni nyina shift. To go forward, sorry, I'll say, me na me body forward, me na body forward, me na body forward. Say come for someone, I don't need for some. Yes. And it means so I shift it to come for complete. No, I'm so the Bible about town. I know dear. No, kum yanko pon makwa. Dibi, oh, Yahweh hunipa mobo. Amen. Kope bamba. Usimi kokumo dwan kokum de ntwa kope bambo. Na afuzi yanko boni nyanza ho. Odi na ntwe na boban. Debi.
or the punching yana baba there be a titi crowd can babu cran when you put the your butter or the patani paboni on fine your bambo there be what one day you see you hello young me and you never young go hi nyanko pon fie pa bambo konyama ya ton hello also for Namenshra wo asama wo kana wa boss say say the man me man bebre wo ha oma awarefo na omo pe obi oye single na omo mpe awarefo na omo pe ana ne abaso ne nso man me man nyina say omo yiyi omo ho na omo ton omo naked pictures na omo ayo omo sexy film ana omo tonton research my no enya grow say the real query nyankopon kan ho no mbo ho ban ne dia no toto na monko so amen obi so toto sa anya man sa self tape no obi so to obi so admo ya yeah man for topa otos class no otos class o de akoko kompe hey e obi so Agyimisem no so obi ni obi nana twa na betoma no hey Debbie enchen ya show mezia oni ni papa mo bomo asifam hey you do we because enyema na babu bubo din no atra sa o atra o ehu Apostle Nyamisha no entretre washim no more den ne akukuduro ni nyansa a obetumi de adi ne domo anim awie brem Nyamisha Apostle we shall pa see de ehun se awie brem de software ba ko pe omodoso omokaza software ne doso kra na ye de you oni awie brem Moses a we di Israel for anim de o makokina Yami we shall. So for any maybe academ. Omupi and some papa who say correction nema. Into omunim pans so mo buaso. Na yini anomo scammer na. Awana was a didi nya hodeno. Omu tong dem omu aso dem no. Na omako okufia ye Jimmy na nyini nti Jimmy so anyini de. Ano ohye dam yekoto olive oil na o se de no aduane di nya ho de no kotora so de mo 10 million ne 5 million ya ya beto de a cholesterol na bomu mano ne ya be di ayare ne de akɔhye baifo anwumre de abie yani da ne da obie yani anwumre de Jimmy ano ohye Echendam pa Yabon shall me to correction tino a bar a dino a j Matthew supporting Kaka said the Dow cano get 12 years you made it Yabon shall a Sarah this all my own dinner done da ye tino ungun super na fi no yinya hode ni ntimi mfa mo breast ne fata enye se yiti ne kwa sa de ana na ejimi ni enyini sanso de ne na eze ye twam odam kra Apostle, the dynamic preacher, Papa, Obadiah Yahweh, Unshaw, Papa. A brainy brain, Yamina Mosso, Eddie Bibe Domie, Emma Young say, Ampa, Yenya baby, Diana Yegina, Nasi Diname Anamoechi, near Tia, the Awokanon near the Jejuma,
dachi ankwama no tumfo ya wo pie nanim onyamu a yenye yirabada ewo nanim esan se enya wo na nyame na mo so biebie ni mebie ni so kire yen na ya fa bibia se normal ye nieme bia yenim se ye Agyimisem ye fa ne se we die eye normal boni na be ye normal to the extent say boni bi wo ho a wo ye krampo na enye ni wo biem enye ferie biem Agyimisem nyina ya de a eye Agyimisem a senka ye wo sa ha wo ni anka ye nya nkwanje otumfo ya we onhira wo papa sa brani brenya nyame na mo so na obie ni mani sa man panyufo betie dia anka omukwa na sese anka omo sponsor program we keze so mo di GTV kra maw and omo sponsor program ne de ma esan se enipa wa sachira wo mo no enye Christopher ankasa na wa sachira wo mo anka omo be di o minor to rentrem omo be di o adwuma na obade de me awudifo eni chese omo ti boni tele bia menka se mi gina subo na mi bua na mi yem hia akwa na ogina mi suru no sache free wo mo boni e bua wo mangana nyame na mo so agye wo mangana eni mo bo di nchire me asundue se de wo kan obi efie asundue aba hono papa samampa info be so mu no maboa kotumfo yawe obesi abehwe gan amen because beto wase papa beto wase because me hwe adwuma a wo ye no a so for in the domu konsu wo be say obi so a check card e nkofo members na kogu dem o ko ma nyame hu yeah also cry because of problem na Jesus church no te de bia me ngasa bi gira no me bia ma hye me nipa na ogina wani mu no batoma ne den oso wasakra nyemo obo bodini no anu odene but yawe ena de saka no enyame nyagopon ma ayira na mamwa me yentwe won na wasum badwuna me sum adwume ati awoso yesofo na to na se wo fi ba mfie nan no nkonsuo mu nkobo asuda anka se sitrase yesa wo nya adwuma bi aye Hello, Pastor. So I hope so. Be able to call. About another. So you want to be a compelling Pastor. And this will car AGYEMANG. I can personally do come on camera. I hope we're watching the program more Facebook Live. So I think we are. I want to understand and then. Mena maneguso ene gu medina ase no ye po abetimi afrem ne yedi nkomo mena manegu medina ase no ya ne mbo ai pekra internal man me shon ye me hwe no man wo screen say ye po wan no afrem eno aso na person se ne bi fa so abetimi ase ne afa so kitu abi enso ntu person ne medi nkomo so a mena mesna no tu na ape na media we so na so person o tu anamon so a no afa WhatsApp line no yeah now I send information maybe I will cast free maybe I won't yeah see the baby party be maybe I'll do back branches in the doors Proverbs chapter 12 verses number 17 15 yanko 12-15 chapter 12 verses number 15 chapter 12 yeah verse number 15 cause why you talk about the gas Bible say menga say what's Ogyimifo Bible so Ogyimifo ne kwan etene won ne so oya ade bia de oye no etene won ne so so ye bi ajai na de otie futu obi a otie futu a mede ba ne yi so nipa de nyansa fo nipa de behunu nyansa enti misra tie futu no yes obi a owura Agyimisem mu no eso nani ne kwan tene won ne so ne kwan no ye na tene won ne so but onim so odi Agyimisem yes misra papa mami tibia bi a wonam no ewiewia wo yes na onuana so ka mu dopa wo o se Agyimisem ho emu oduru no ewie odammo yes die Agyimisem emu odura o se ewie nipa dammo anu wadere te mesra mo obade yawe emu ye boni ayeyo no enu a na da ne Agyimisem mayen wo trem cha ye oboni bia ni obi to mu ba akopɛ afrim ani obi wa ayeto mu da abeka na brabon eti abeka wa brabon ye friend boni bia mu ne fi wo die Agyimisem mashepen mejai ana me da so hye menyai me hye awu ese enye hye biom ne mu udi Agyimisem wanom nsapen mejai ana insanma no ma se aseme
ama my addicted ama say this man no be kura na me you I say we Agyimisem yes we Agyimisem Bible so ni petimi di boni one day me preach was so ni pet di boni ya me fe nyankopon ka setimi tum credo oloko boni ne ma se mfa wonko was so akoso trade wo muti adu be ko wuom sa bre no tia ye nu e betia obiom adwesa kire bi eni wo ma obiom wa akoso trade adu ko wieye wa se car alusu control bebi odin ma kire hwa no de ko uko dich ya we hu mobo amen start sugu nyankopon so se obade ya wade mi wom no papa wo pɛ no ntimi nyane mo bɔne a wo mpɛ no ɛno sɛfo no pɛsɛ wo de transe ɛde ko wom wo bɔne ni nso a wo ahu ahotifo wo wu adeboyefo wo obade ya we hu mobo saso aka sɛ mo the book of Ecclesiastes also ni ensie wo yi a sis yango Osenkafo chapter 6 verse 3 what is so obi wo ha so be trust na wo ha no odimfie pi ni fiem na doso papa ame ne kra papa ame wo kra nenso wansie ni ya wu obonim ni ensie wo yi a mese wo se o se me nka nkyira wo se opon ba yese akwala enyin se ne ya pon na ya ntimi anya na ntra asase so no ne ho wo mfa so che no wo a wo ba asase so akọ abelagu oba de hu mobo asem na ba wo nche no ene wo ntena enhwe wo so na mo chidom na bo modi so be di asem no mu bim ansa na wagu efodie de ya we mpengu ma wo aduminti amen kitu abi ansa beso so yasenia oba de hu yemobo no mfa so na bo wo nua na wo nua bi so ensesa na dwene e we nhyira mo a mo so yasena me yetibi bande aduminti amen masebenza mewi yo apostle we are saying that was Odofo asafauti and Kenya living your 7th day Sabbath assemblies your main headquarters your Awishi Anya Market Sabbath City a hall and your branches ni bebrebe e won kran to share screen so branches no ni contacts ni na egu screen so bomodia so befa na be bia wo bi opeso ni yesom bia so no bomodia se obefreye na afen so wo be bi na e bi asafo ni bi eni ho a wo pese living ya wasafo ebi ba baby awa bomodia se obefreye na wo na wa ambassador manyankopon asem no fa so na emre krom ho na wo nso obeye nhira sara so wo amanone so a your branches ni bebrebe say US ni importem Canada ni nyina your branches e wo ho wo friends Europe nso a your branches e fa na wo we are seeing fa na wo de hia ni se obefa your main WhatsApp a group contact no na wodi wodin any baby a wo wodin any country go a wo so na wodi app send ye e wo WhatsApp number 0244 0244183399 0244183399 wodin any baby a wo na afi ye de wo a share a country go a wo no omo WhatsApp group mu saranso na France WhatsApp group number the way France this coming Saturday France for so ebe shia but more say uni ebe boom na uni asom and also address no direction the whole kama Saranso and newer branches be to say Winneba we screen so Winneba and contact but more say obefa and now so Cape Coast yewo Anku Junction Elmina Anku Junction ho na yewo ye signboard ewo ho living yawe uniyembum ensum ewo ho saranso na Kumasi ni baby biara so what you see pese asafo ni bi eba baby awo a freye na yintu na mo na asafo ni bi mra ho na wo so wenye bi akọ kama na afi mi da jumedi di edi a kire esan se manso afo se mi nkan kire se omusre ya de nya depa enti brana wono mo ensio mansoa herbal center bomodi asabe yo mo kire kwan enkra ha wo baby bebre tantra hilu benya wo new fada matation eni ni important wo benya wo ewo ho wo ko konongo etechimai Kumasi sefi asanyasu ubenya mansoafo afram place ubenya mansoafo ewo ho yade be na hawo ede na te se yade be na etiti wa odi achiama unya ayaresei
mansoafo se bomode na bra obo ade adomunti wono mo ebesuo frɛ mansoafo ewo ahomatrofo so 0272 019 917 and 0549 648 362 and 0557 562 988 mansoafo se bra na wono mo ensio saranso ena eye delicious ventures for covid era idea one of the delicious sobolo any delicious plantain chips and a one of the sum Ghana for other for a sobolo and wasoa abedja soa o no na wuji ayaresa and yes sobolo bi akeke u pressure a how a wasoa about control nama high cholesterol about boa upe immune booster pa any one delicious sobolo katacho ubawa fakakrabu minim ebe clear bibi efri ho ama ewano ejai se wo ye se party se den se program bia se wo di delicious sobolo be sumba ho a ene na wo mani ebeji yi pa upe bia to aton ana so pe bia yusu omo wo de omo ye edima obi a on pay sugar into more sugar free there out from one ebeya ma kama and I think so delicious was in country some promotion no omu go so promotion no it for delicious for ewo ahomatrofo so na G delicious so below any plantain chips 0240 480 862 0240 480 862 na wonso GB media me friend no truth sanitizer safi afin so sa opese ubo jero ewo Agyimisem dwumedi so a akwenya wo ho we a company and our product bi opese obo ho de right no so be friend 0244 609545 0244 609545 and 0239 505147 na fa wajodi ni bra na yembo hu dero emfama oro for misraw Agyimisem bomodin se obeso dwumedie mu esanse utie nsam ni kosa aiba na utu za ampa utwedi ampo nyankopon wafana kwa okon agyeman so eye ogye ediama nipa mpempem misraw upesa so dwumedie mu na uboa 0242 327172 and I say 0207 211 337 0242 3271 72 and I say 0207 211 337 ebia upesa ode mo a edifa eye bank account nso a akwenya so ewo ho eye EcoBank Ghana Kashiman branch account name no eye Philemon Okon Agyiman and account number no eye 144 100 450 903 144 1450 903 na kitwe bia ni wa isa bomodin na unsu sojumedi mu na Agyimisem abribia yenya bi e dia bro obodin shiraw so wa hwe dwumedi apostle yeda say amen yɛde ɔbaade yɛ awase sɛ ɔde yɛfiri ase yɛde yɛba wieɛ asɛm no aba wieɛ ɔbaade nhyira asɛm no so na baabi biara a obi biara a ɔtie asɛm no ɔbaade yɛhwɛ wɔ so deɛ wodi mu fɔ no da yɛ mu korɔ nkyerɛkyerɛw na ɔba no nkronkronko sɛ mɛbutuo so na ɛnwɔ ti nkɔ nnua mfiri wo so na tumi bɔ bra pa ansa na wato ne nsa afrɛ wo asɛm no mu ntra nhwɛ wo so wɔ Nasarene mi adi madom nti amen bye bye Odofo sabre weti apostle Okon Agyiman ewo Agyimisem dwumedie so